me has sostenido. Hoy tu diestra me has sostenido. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hoy tu diestra me ha sostenido, Dios. Dice una vez más. Temprano yo te buscaré. De madrugadas, acércate a Dios. De madrugada yo me acerco. En esta madrugada, acércate más a Dios. Mi alma te anhela, tiene sed. Ven en madrugada aquí, jala más cerca de Dios. Botinho sinto hambre, sed, gana de sentir Dios su presencia. Botinho sinto gana de sentir Dios su presencia. Gana para Dios tocar, deseo para Dios tocar. Porque tu diestra me ha sostenido. Hoy tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Gózate de su presencia hoy. Mi alma está pegada a él. La alma, o espírito pega na Yahweh. No vai cas maneira babini. 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 Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra Aleluya. nos ha sostenido. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Dios ha sido bueno. Dios Él ha sido ha bueno. sido bueno. Dios Ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Hay gente aquí que vino dispuesto. Tiene que estar bien dispuesto para Dios visitar a Nawe. No está bien dispuesto a ver para Dios visitarnos a ver del lugar aquí.
Of vir para gastar gasolina, gasta sem trem. Para vir para Deus visitar hoje. Ben ik ons dat God u vandaag bezoekt. Si estás cansado, Als je vermoeid bent, es posible. is mogelijk. Yo estoy cansado. Ik ben moe. No te sientas mal si tú te sientes cansado. Voel je niet slecht als u zich moe voelt, Pero en tu cansancio, maar in je vermoeidheid, en mi cansancio, in mijn vermoeidheid, voy a sacrificarlo todo ga ik alles opofferen, para que Dios vea zodat God ziet que yo quiero que Él me visite. dat ik wil dat Hij mij bezoekt. Por eso es la vigilia. Daarom is de nachtwaak Mi sacrificio mijn offer. hace para que Dios vea Die zorgt ervoor dat God ziet que de verdad dat werkelijk yo quiero que Él me visite. ik wil dat Hij mij bezoekt. Cuando vas al doctor Wanneer je naar de dokter gaat y no te quieren atender, en ze willen u niet behandelen, te quedas ahí esperando, esperando, dan blijft esperando, u daar en u esperando, wacht esperando, en u wacht en u wacht. para que vean Zodat ze u que zien. tú quieres ser atendido. Zodat ze zien dat u behandeld wilt worden. Tal vez 2 horas de servicio, Misschien 2 uur van een dienst, domingo, zondag, es normal. is normaal. 2 horas, 3 horas, 2, 3 uur. es normal. Het is normaal. Pero cuando yo le digo a Dios, Maar wanneer ik tegen God zeg, Padre, hoy quiero vigilar Vader, vandaag wil ik nachtwaken. más que 2 horas, Meer dan 2 uren. más que 3 horas, Meer dan 3 uren. más que 4 horas, Meer dan 4 uur. es para que Dios se dé cuenta Is zodat God te kennen krijgt que yo necesito dat ik y que yo quiero nodig heb en dat Que ik Él me wil visite. dat Hij mij bezoekt. Yo quiero que Él me visite. Ik wil dat Hij mij bezoekt. Yo quiero que Él me visite. Ik wil dat Hij mij bezoekt. ¿Sabe por qué el diablo se levanta? Weet je waarom de duivel opstaat? Porque ya usted y yo no lo estamos pisoteando. Want u en ik zijn niet meer aan het stampen. Aan het trappen, sorry. La Biblia dice De Bijbel zegt que Él vive dat Hij leeft debajo de mis pies. onder mijn voeten. ¿Sí o no? Ja of nee? El lugar del diablo está debajo de tus pies. De plaats van de duivel is onder uw voeten. ¿Cómo es posible Hoe is het mogelijk que Satanás se puede levantar dat Satan dan kan opstaan cuando tú dejas de pisotearlo? als u hem aan het vertrappen bent? Si yo piso a Geshanela, Als ik pastoor trap, ella no se puede mover. zij kan niet bewegen, hij kan niet bewegen. ¿Por qué? Está debajo de mis pies. Waarom? Want ze is onder mijn voeten. ¿Cómo Satanás puede mover a hacer tantas cosas en tu vida Hoe kan Satan dan bewegen en zoveel dingen in je leven doen? si su lugar está debajo de tus Als pies? zijn plaats onder uw voeten is. ¿Qué hace Satanás arriba Wat doet Satan dan boven? si tiene que estar debajo de tus Als pies? hij onder uw voeten hoort te zijn. Si él se fue debajo de tus Als pies, hij weg is gegaan van onder jouw es voeten, porque ya hace tiempo tú no estás is pisoteando. het omdat het altijd een tijdje is dat u niet aan het vertrappen bent. Estamos demasiado cómodos. We zijn te comfortabel. La cosa camina bien, De dingen gaan goed dejamos de pisotear al diablo. en we stoppen met de duivel vertrappen. Y cuando el diablo se levanta, En wanneer de duivel opstaat, ya después que él le hizo muchos daños, nadat hij al zoveel pijn heeft gedaan. pero no te has dado cuenta Maar heeft u niet te kennen gekregen cuando tú oras, dat wanneer u bidt, lo estás pisoteando. dan bent u hem aan het vertrappen. Las cosas siguen tranquilas. En de dingen gaan rustig. Si tú dejas de orar, Als u stopt met bidden, ya no lo estás pisoteando. dan bent u niet meer aan het Él trappen. vuelve y se levanta. En dan staat hij weer op. El problema que tenemos es Het probleem dat wij hebben que is dejamos de pisotear al diablo. dat we stoppen met de duivel te vertrappen. Él debe vivir Hij hoort te leven debajo de mis pies. onder mijn voeten. En esta noche, In deze avond, prepárate
Bereid u voor para pisotear al diablo. om de duivel te vertrappen. Queremos de esa agua que pueda saciar Prepárate nuestro espíritu. Bereid u voor Solamente tú, Señor. para que Dios te visite hoy. dat God u vandaag bezoekt. Si Dios te visita hoy, Als God u vandaag bezoekt, te va a dar la unción, gaat Hij u de zalving geven, el poder, de kracht, la autoridad de autoriteit para pisotear al diablo. om de duivel te vertrappen. Él dijo, Hij zei, yo te he dado ik heb je gegeven autoridad. autoriteit. ¿Sobre qué? Over wat? Serpientes. Over slangen. Automáticamente ser Si el diablo se quiere convertir en serpiente, Als de duivel wil veranderen in een slang, yo tengo la autoridad para dan pisotear. heb ik de autoriteit om hem te vertrappen. Dice escorpiones. Hij zegt schorpioenen. Si se quiere convertir en escorpión, Als hij wil veranderen in een schorpioen, también tengo la autoridad para heb ik ook de pisotear. autoriteit om hem te vertrappen. Estamos aquí hoy. Dan zijn we vandaag hier. Usted y yo U en ik somos hijos de Dios, zijn kinderen Gods, pero no para caminar en derrota. maar niet om in verslagenheid te wandelen. Aló. Hallo, Usted no se cansó de caminar en derrota. bent u het niet zat om in verslagenheid te lopen? Cada vez bien, mal, Elke bien, keer mal, goed, slecht, frío, goed, caliente, slecht, frío, caliente. warm, koud, warm, koud. Su palabra dice que somos más que victoriosos. Zijn woord zegt dat wij meer dan overwinnaars zijn. El diablo que te está haciendo la guerra, De duivel die u bevecht, Dios te dio autoridad para vencerlo. God heeft u de autoriteit gegeven om hem te overwinnen. ¿Por qué estamos derrotados? Waarom zijn we dan verslagen? ¿Por qué? Waarom? Porque nosotros dejamos Omdat wij stoppen que Él gane. en zodat hij wint. Pero en esta noche Maar deze avond te quiero motivar, wil ik u motiveren, te quiero invitar wil ik u uitnodigen a que provoques. dat u provoceert, Que Dios te visite. dat u God uitdaagt dat hij u bezoekt. No espere que alguien empiece a cantar para que usted cante. Wacht niet totdat iemand anders begint te zingen voordat u begint te No zingen. espere que alguien empiece a orar para que usted ore. Wacht niet totdat iemand anders begint te bidden voordat u begint te bidden. Este día, Deze dag, esta noche, deze avond, esta madrugada, deze nacht, conviértelo en tu día con Dios. verander het in uw dag met God. Conviértelo en tu día con Dios. Verander het in uw dag met God. Si yo siento a Dios, Als ik God voel, yo siento a Dios. voel ik God. Yo no voy a esperar que usted lo sienta para yo buscar la forma de sentirlo. Ik ga niet wachten tot u hem voelt, zodat ik een manier zoek om hem te voelen. Usted no puede esperar hasta que yo me prenda para usted sentirlo. U kunt niet wachten tot ik aanga, zodat u hem kan voelen. No, Nee, esto es individual. het is individueel. Pero si todos nos prendemos, Maar als wij allemaal hier aangaan, aquí va a caer una gloria. dan gaat hier een glorie neer. Pero si yo siento a Dios solo, mi hermano, yo Maar me als voy a ik God gozar. alleen voel, Yo me voy a gozar. dan ga ik genieten. Esta noche es una noche para que usted se goce. Het is een avond zodat u kan genieten. Dile que te a tu lado, cambia esa cara que tú tienes. Zeg tegen degene naast u, verander dat gezicht wat u heeft. Es una noche que usted se va a encontrar con Dios. Dit is een avond dat je tegemoet gaat komen met God. Switch your mind. Switch your mind. Switch your Verander uw mind. gedachten, verander uw Switch your gedachten, mind, verander switch uw your gedachten, verander uw gedachten. Esta noche es una fiesta Deze avond is een feest, que usted se va a encontrar con Dios. want u gaat God tegemoet komen. ¿Cómo usted puede estar tan Hoe tranquilo kunt u dan zo rustig zijn si esta noche als deze avond usted se va a encontrar con Dios? u God tegemoet gaat ¿Cómo komen? usted puede estar tan Hoe tranquilo kunt u zo rustig si zijn en esta noche als in deze avond te estoy diciendo ik u zeg que te vas a encontrar con dat u Dios? met God tegemoet gaat komen? Si yo me voy a encontrar con En als Dios, ik yo God empiezo a gaat alabar a raken, Dios. dan begin ik God te si prijzen. yo me voy a encontrar con Als ik Dios, God ga zien, yo empiezo a orar y hablar con mi begin ik te Dios. spreken en te bidden Yo tot no mijn vine a God. perder el tiempo en esta Ik noche. ben geen tijd komen verspillen deze avond. Yo no vine a perder mi sueño en esta Ik noche. ben deze avond niet mijn slaap komen verspillen. Y yo no quiero que usted tampoco pierda su tiempo en esta En noche. ik wil ook niet dat u uw tijd deze avond verspilt. Esta noche Deze avond
es mi encuentro con Dios. is mijn tegemoetkomen met God. Si usted quiere, usted se une. Als u wilt, verenigt u samen met mij. Si usted quiere. Als u het wilt. Pero en esta noche Maar deze avond me voy a encontrar con Dios. ga ik met God ontmoeten. En esta noche En deze avond Dios me va a dar lenguas nuevas. Yo lo gaat God creo. mij nieuwe tongen geven, dat geloof En ik. esta noche En deze avond Dios me va a dar una unción gaat nueva. God mij een nieuwe zalving Porque yo he geven. decidido Want ik ben besloten que en esta dat in noche deze avond es mi encuentro con mijn Dios. ontmoeting is met God. Y yo voy a provocar En ik ga que uitdagen Dios se levante zodat God opstaat en esta in madrugada deze nacht. cuando sus ángeles Wanneer zijn engelen visiten a la tierra de hoy. aarde vandaag bezoeken, Me van a visitar a mí también. dan gaan ze ook mij bezoeken. En este edificio In dit gebouw Dios va a mandar ángeles gaat God engelen sturen, para que me visite a mí. zodat ze mij bezoeken. Si tú quieres que te visite a ti, En als u wilt dat ze u ook bezoeken, provoque que los ángeles vengan a ti. daag dan uit dat de engelen hier komen. Si usted no lo sabía, Als u het niet wist, todos los días alle dagen en la madrugada, in de nacht, los ángeles del cielo de engelen van de hemelen, visitan la tierra. die bezoeken de aarde. Si usted no lo sabía. Als u het nog niet wist. Entonces, cuando usted está en vigilia Dus wanneer u in de nachtwaak y bent usted está despierto, en u bent alert, usted tiene que estar esperando. dan moet u wachten, dus Cuando los hopende. shamanda, rabakima, shama, la mahaya. Tiene que estar esperando. Dan moet u aan het hopen zijn, aan het Cuando wachten. los ángeles pisen la Dat tierra, wanneer de engelen de aarde aanraken, usted no puede salir de aquí igual. dan kunt u hier niet hetzelfde weggaan. Es tu encuentro con Dios. Het is uw ontmoeting met God. En esta noche, Deze avond. yo no sé lo que va a pasar aquí. Ik weet niet wat hier gaat gebeuren. Yo no tengo un esquema. Ik heb geen schema. Yo no tengo un plan. Ik heb geen plan. Yo no sé lo que va a pasar aquí. Ik weet niet wat hier gaat gebeuren. Pero de aquí yo no salgo Maar hier ga ik niet weg sin tener un encuentro con Dios. zonder een ontmoeting te hebben met God. Yo no sé de usted. Ik weet niet van u. Yo no sé de usted. Ik weet niet van u. Aquí me voy a quedar Hier ga ik blijven. pisoteando al diablo De duivel y vertrappende esperando mi bendición. en wachtende op mijn Dale a Dios un op fuerte mijn aplauso en zegening. esta hora. Geef God op dit moment een groot Dile, klapoffer. Dios. En zeg God, Aquí te estoy esperando. hier wacht ik op u. Dígaselo otra vez. Dios, Zeg het nog een keer, God, aquí te estoy esperando. hier ben ik op u aan het wachten. Dile, Dios, Zeg God, aquí te estoy esperando. hier ben ik aan het wachten. Dios, God, aquí te estoy esperando. hier ben ik aan het wachten. Hasta ver tu gloria. Om uw glorie te zien. Hasta ver tu gloria. Om uw glorie te zien. Hasta ver tu gloria. Zodat ik uw glorie zie. Hasta ver tu gloria. Zodat ik uw glorie zie. Hasta ver tu gloria. Zodat ik uw glorie zie. Hasta ver tu gloria. Zodat ik uw glorie Tú que zie. estás en tu casa, U die thuis bent, no te preocupes. maak u niet druk. Quédate ahí conectado Blijf daar geconnecteerd. hasta que Dios te visite. Totdat God u bezoekt. Porque yo sé. Want ik weet. Mira, déjame decirte, Dios mío, déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Laat me u wat zeggen. La vigilia de hoy De nachtwaak van vandaag tenía que estar para otro día. moest eigenlijk voor een andere dag zijn. Dios me dijo, cámbialo. En God zei tegen mij, verander het. Cuando lo cambié, Toen ik het veranderde, sin saber, zonder te weten, vamos a entrar en la madrugada gaan we de nacht in el día 7, op de 7e. que es el número perfecto Dat het perfecte nummer is de Dios. van God. Usted no me ha entendido todo. U heeft mij niet begrepen. No pararemos, dile al que está a tu lado. No pararemos. Mi mayor necesidad es Estamos hoy 7. Pero qué gloria. mi mayor necesidad. Hoy Vandaag es la vigilia perfecta. is de perfecte nachtwaak. El número perfecto de Dios. Het perfecte nummer van God. Es imposible Het is onmogelijk que Dios no te visite dat God u niet bezoekt en el día op de dag de su número van zijn preferido. favoriete nummer. U begrijpt mij niet. Día 7, De 7e dag. luna 7. De 7e maand. En we gaan Amen. 8 in en 8 El número betekent 8 een nieuw significa begin. un comienzo. No me están- Pero reacciona. Maar reageer.
¡Aló! Hallo. Dios cambió el plan. God verandert het plan David, ponlo esta fecha. om deze datum Y yo no te sabía zetten. que caía 7. En ik wist niet dat het op de 7e zou Simplemente lo vallen. cambié para el comienzo del mes. Want ik zou het veranderen voor het begin. De Heer zei veranderd voor het begin Cayó van de maand. 7, luna 7. En hij bracht het in de 7e dag, de 7e Comienzo maand. nuevo. Een nieuw begin. ¿Están entendiendo hoy? Begrijpt u mij vandaag? Dios God conoce los tiempos. kent de tijden. Si tú estás aquí, En als u hier bent, día 7. de 7e dag. Hoy es tu día perfecto Vandaag is uw perfecte para dag. que Dios haga algo. Dat God iets doet. No mañana. Niet morgen. Hoy es tu día perfecto Vandaag is uw perfecte dag. para que tú hables con Dios. Zodat u met God spreekt. Día 7. De 7e dag. Cuando entremos al 8, En wanneer we 8 ingaan, comienza a esperar begin te wachten. lo nuevo que viene En hopen op het nieuwe en die la komt. madrugada. In de nacht. Día 8, De 8e que dag. representa Die un staat comienzo nuevo. voor een nieuw begin. Yo aprovecho esta atmósfera Ik geniet van de y atmosfeer. profetizo En ik que en profetiseer esta madrugada dat deze nacht un encuentro con een Dios ontmoeting met God a otro nivel. op een ander niveau. A otro Op nivel. een ander niveau. Si tú conoces la presencia de En als Dios, je de tegenwoordigheid, si tú conoces la presencia de als Dios, je de tegenwoordigheid van God kent, prepárate bereid u voor para sentirlo om het te de bevoelen una forma op diferente, een andere manier. de una forma Op sobrenatural een bovennatuurlijke que tú manier. todavía no has Die u nog conocido. niet heeft gekend. Algo nuevo viene. Iets nieuws komt. Algo nuevo se está cocinando. Iets nieuws is aan het koken. Los ángeles se están preparando De engelen zijn zich aan het para voorbereiden visitar la tierra. om de aarde te bezoeken. Pero Dios está esperando Maar God wacht que tú también te dat u prepares zich ook voorbereidt. para recibir lo que viene. Om te ontvangen wat er komt. Para recibir lo que viene. Om te ontvangen wat er komt. Acabé de escuchar Ik heb net gehoord que el gabinete cayó. dat het kabinet is gevallen. Mi hermano, algo nuevo va a comenzar. Mijn broeders en zusjes, iets Nadie está nieuws gaat diciendo beginnen. amén. Niemand zegt amen. Dios escogió un día 7 God heeft een 7e dag uitgekozen. Dios escogió un día 7 God heeft een 7e dag uitgekozen para romper algo. om iets te breken. Y el día 8 En het 8e dag para hacer algo nuevo. om iets nieuws te doen. Yo no sé lo que tú tienes, Ik weet niet wat u heeft, pero te vengo a decir, maar ik ben u komen zeggen. Dios tiene algo nuevo. God heeft iets nieuws. Tú tienes presencia, U heeft tegenwoordigheid. eso está bien. Dat is goed. Pero Dios tiene presencia nueva, Maar God heeft een nieuwe tegenwoordigheid. unción nueva, Een nieuwe zalving. huesos nuevos. Nieuwe beenderen. Huesos nuevos. Nieuwe beenderen. Dios tiene. God heeft dat. Milagros nuevos. Nieuwe wonderen. Dios tiene. Heeft God. Puertas nuevas. Nieuwe deuren. Dios tiene. Heeft God. Ay, 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 ay. Súbeme eso, súbeme eso. Espíritu Santo. Fluye, 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 fluye. Fluye, 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 Espíritu Santo. Hoy es mi día de bendición. Vandaag is mijn dag van zegening. Hoy es mi día de bendición. Vandaag is mijn dag van zegening. Hoy es mi día de bendición. Vandaag is mijn dag van zegening. Hoy es mi día de bendición. Vandaag is mijn dag van zegening. Algo nuevo Iets nieuws Dios va a hacer gaat God doen. conmigo, Met mij. para mí, Voor mij. a través de mí. Door Ay, mij. conmigo, Met mij. a través de mí Door mij. y para mí. En voor mij. Dios lo va a hacer. God gaat het doen. Algo nuevo. Iets nieuws. Lo que está viejo Wat oud is, se queda atrás. blijft achter. Lo que está viejo Wat oud is, se va a quedar en el mes pasado. die blijft in de vorige maand. Hay gente aquí Zijn er hier mensen que junio, die in juni
te ha hecho la guerra, heeft u gestreden. pero Dios te metió en un mes 7. Maar God heeft een 7e maand gegeven. Estoy haciendo una unción terrible aquí. Estoy haciendo una unción terrible aquí. Yo siento una unción terrible aquí. Una pregunta, una pregunta. Een vraag. ¿En qué día Dios hizo al hombre? Op welke dag heeft God de mens geschapen? Yo puedo fluir en lo profético, puedo. Kan ik vloeien in Yo voy a het hablar lo que Dios profetische? diga. Usted atrape lo que usted pueda. Ik ga spreken wat de Heer heeft gezegd en wie het kan Entienda vastgrijpen, esto. begrijp het. Begrijp dit. Hoor dit. Él creó Hij al hombre schiep de mens el sexto día, de 6e dag. número 6. Nummer 6. Puedo soltar la rima ahora. El mes 6 De 6e maand fue el mes was de maand donde Dios tenía que crearte de nuevo. waar God u opnieuw moest schapen. Por eso la batalla, Daarom de strijd. por eso la guerra. Daarom de oorlog. El alfarero De pottenbakker tenía que formarte de nuevo moest u opnieuw vormen. en el día 6, Op de 6e dag en el mes 6, in de 6e maand. para que el mes 7 Zodat de 7e maand Él pueda decir, hij kan zeggen: lo que yo creé wat ik heb geschapen en el mes 6, in de 6e maand. la mujer que yo formé, De vrouw die ik heb gevormd. el hombre que yo formé, De man die ik heb gevormd. de oración, Van gebed. de adoración, Van aanbidding. de intercesión, Van intercessie. ahora que está bien formado, Nu dat ze goed zijn en el mes gevormd. In de 7, 7e maand yo voy a decir, ga ik zeggen: ahora nu lo que yo he creado, wat ik heb gecreëerd, wat ik heb Es algo geschapen, bueno. is iets goeds. por eso prepárate Daarom bereid u para voor que en este mes dat u in deze maand tú veas la mano de de Dios. hand van God ziet. Por eso Daarom no podemos comenzar este mes kunnen we deze maand niet beginnen de otra op forma een andere manier. que no es en vigilia, Dat niet is in de en la nachtwaak. presencia de In de Dios, tegenwoordigheid van el God. día In 7. de 7e dag. Si usted puede atrapar esto en tu espíritu, Als u dit kan grijpen in uw geest, ya usted recibió su milagro. dan heeft u al uw wonder ontvangen. Si usted puede entender eso, Als u dit kan begrijpen, ya tu mente uw gedachten, tiene que estar procesando moet u al aan het processeren zijn. la victoria que viene. De overwinning die komt. Ya tu mente Uw gedachten tenía que estar planeando moet al aan het plannen zijn. lo que tú vas a hacer Wat u gaat doen. cuando Dios te dé Wanneer God u geeft lo que tú le estás pidiendo wat u hem aan het vragen bent. en este mes. In deze maand. Duraste enero U heeft januari gehuild. batallando. Strijdend. Día 2 De tweede dag. batallando. Strijdend. El mes 3 De derde maand. batallando. Strijdend. El mes 4 De vierde maand. batallando. Strijden. El mes 5 Vijfde maand. batallando. Nog steeds aan het strijden. Entraste en junio U bent juni para ser ingegaan procesado om te worden geprocesseerd. como el oro. Zoals het goud. Ataques. Aanvallen. Te sentía como que te ibas a ahogar, Je voelde alsof je ging verdrinken. que no podías aguantar. Dat je het niet meer kon te volhouden. Pero en el mes 7 Maar in de zevende maand será el mes de tu victoria. zal de maand zijn van uw overwinning. No te asombres Wees niet con lo que verrast Dios va a hacer. met wat God gaat doen. Pero ahora entienda, Maar nu begrijp. usted puede escuchar todo lo que yo estoy diciendo U kunt alles luisteren wat ik nu aan het zeggen ben. por el Espíritu. Door de geest. Pero si usted no se activa Maar als u het niet activeert. y no lo agarra, En u grijpt het niet. los ángeles van a llegar De engelen die er gaan aankomen. y usted no va a recibir. En u gaat niet ontvangen. Los ángeles de Dios De engelen van God. no bajan a la tierra por nada. Die komen niet voor niets naar de aarde. Aló. Hallo.
Los ángeles de Dios De engelen van God no visitan la tierra por nada. bezoeken de aarde niet voor niets. Si Dios manda ángeles, Als God engelen es stuurt, para que hagan algo. is zodat ze iets doen. Es para que hagan algo. Is zodat ze iets doen. Es para que hagan algo. Is zodat ze iets doen. Vienen con un mandato de Ze Dios komen met een orde van God para hacer lo que Dios le mandó. om te doen wat God hen heeft gestuurd om te Y doen. lo que Dios le mandó que hiciera En dat wat God u heeft gestuurd om te doen, es lo que tú les has estado pidiendo a Dios. is wat u God aan het vragen bent. Dios no hace nada que tú no quieras. God doet niets wat u niet wilt. Si tú le dices, Jehová, tócame, Als u zegt, Jehovah, raak mij aan, Él te va a tocar. dan raakt hij u aan. Si tú le dices, no quiero que me toques Als u hoy, zegt, ik wil niet dat u mij vandaag Él aanraakt, no te va a tocar. gaat hij u niet aanraken. Por eso yo sí le digo, Padre, Daarom zeg ik wel, Vader, tócame hoy. raak mij aan vandaag. Tócame hoy. Raak mij aan vandaag. Tócame hoy. Raak mij aan vandaag. Visita tu iglesia hoy. Bezoek uw gemeente vandaag. Visita a las personas que están mirando hoy. Bezoek degenen die kijken vandaag. Porque en esta madrugada Want in deze nacht nos vamos a gozar gaan wij genieten con tu presencia, met uw tegenwoordigheid. con tu unción, Met uw zalving. con tus ángeles Met uw engelen. en este lugar, In deze plaats. 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 en este lugar. In deze plaats. Dios va a hacer algo God gaat wat doen. en este lugar. In deze plaats. Él va a hacer algo Hij gaat wat doen. en este lugar In deze plaats. donde tú estás parado. Waar u staat. Dios va a hacer algo Gaat God iets doen. donde tú estás parado. Waar u staat. La presencia de Dios va a sacudir. De tegenwoordigheid van God gaat schudden. Dios va a hacer algo aquí, amados hermanos. God gaat iets doen hier vandaag. Dios va a geliefde broeders en romper algo zusters. aquí, amados God gaat hermanos. hier vandaag iets breken. Porque geliefde Él broeders quiere en zusters. comenzar algo Want Hij nuevo. wil iets nieuws beginnen. Él quiere comenzar algo nuevo. Hij wil iets nieuws beginnen. Él quiere comenzar algo Hij nuevo. wil iets nieuws beginnen. Que la situación está difícil. Dat de situatie moeilijk is. Amén. Amen. No te voy a decir que no. Ik ga niet zeggen van niet. Pero viene algo nuevo. Maar er komt iets nieuws. Viene algo nuevo. Er komt iets nieuws. Viene algo nuevo. Er komt iets nieuws. Viene algo nuevo. Er komt iets nieuws. Viene algo nuevo, hermanos, hermanos. Er komt iets nieuws, geliefde broeders en zusters. Yo veo el dedo de Dios Ik zie de vinger van God señalando en este lugar. naar deze plaats wijzen. Así. Zo, Aquí es. hier is het. Dios mío. Aquí es. Hier is het. 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 Mi gloria Mijn glorie, se va a derramar aquí. die gaat hier neerdalen. Mi presencia Mijn tegenwoordigheid, se va a derramar aquí. die gaat hier neerdalen. Aquí. Hier, Aquí. hier. Rodea este lugar. Omring deze plaats. Shaka Mahaya. Sheka Tarabakamala. Sheko Tobo Shekarabakimalaba. Shamaka Tarabasaya. Erabakama Sheka Tarabasaya. Dile a Dios, rodéame de tu presencia. Zeg Heer, omring mij van uw tegenwoordigheid. Oh. Llena este lugar de tu presencia. Vul deze plaats van uw tegenwoordigheid. Imagínate Stel u voor, los ángeles de Dios de engelen van God, parado al lado tuyo. die naast u staan. Hay gente que van a sentir como que alguien se está parado del lado de ellos. Er zijn mensen die gaan voelen alsof er iemand naast hun staat.
No, no, no. Mi hermano, algo sobrenatural va a pasar aquí. Mijn geliefde broeders en zusters, er gaat iets hier bovennatuurlijks gebeuren. Ya entramos en la madrugada. We zijn de nacht al ingegaan. Entramos en la madrugada. We zijn de nacht ingegaan. Búscalo, 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 búscalo. Zoek hem, zoek hem, zoek hem. Dile, Dios, tengo sed de ti. Zeg, Heer, ben dorstig naar u. Oh, aleluya. Ay, Santa y Tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está, no me puedo resistir. Ante tu majestad, tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está, no me puedo resistir. Tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está, no me puedo resistir ante tu Su manto cubre el templo. Zijn mantel bedekt de tempel. Su manto cubre el Zijn templo. mantel bedekt de tempel. Su manto cubre el templo. Zijn mantel bedekt de tempel. Su gloria cubre el Zijn glorie templo. bedekt de tempel. Eva Shala Mahaya. Oh. Rodeado, rodeado de una gloria que no veo. Sin mirarte yo te siento. Siéntelo, 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 siéntelo. Voel hem, voel hem, voel hem. Él está al lado de ti ahora. Hij is naast u op dit moment. Sí, sí, Él está al lado Ja, de ja, ti. ja, hij is naast u. Sí, sí, Él está al lado de ti. Ja, ja, hij is naast u. Él está al lado de ti. Hij is naast u. Él ya está aquí. Hij is al hier. Él ya está aquí. Hij is al hier. Samawana. Él ya está aquí. Hij is al hier. Él ya está aquí. Hij is al hier. Él está aquí. Hij is hier. Oh. Algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Iets nieuws. Algo nuevo, Iets nieuws. algo nuevo, Iets nieuws. algo nuevo. Iets nieuws. Shatatatata. Urabakanda la babasha. No puedo de ti escapar. Oh, Señor, tu presencia es la que cubre mi interior y me rodea. Llenura del Espíritu Santo. Yo no De puedo volheid van de Heilige Geest. Llenura del Espíritu Santo. Vulling van de Heilige Geest. Llenura del Espíritu Santo. Vulling van de Heilige Geest. Llenura del Espíritu Santo. De vulling van de Heilige Geest. Llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Llénate, Vul ze. llénate, Vul je. llénate,
wil je. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a God, gloria a God. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Santo botá, Señor. Santo botá, oh Dios. Digno de alabanza, digno de alabanza. Digno de adoración, digno de adoración. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo botá, Señor. Santo botá, oh Dios, aleluya. Dando nuestra primera presencia, Dios, aleluya. Glorificando por una boa alabanza, una boa adoración, Señor, oh Dios, aleluya. Gloria a Dios, vos merecer, oh Dios. Vos merecer, oh Dios, aleluya, por nos humillarnos mesmo en tu presencia, Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios me ensina a mi hermano de noche. Gloria a Dios. Nós temos que invitar cada um de hermano que está aqui na nossa casa também. Para se botar petição para oração, comendo about the life. Então nós vamos apresentar a petição diante de Deus, amém? A ver nós vamos para quebrar o plano de inimigo, a ver nós vamos para derrotar o altar, quebrar o altar, quebrar a maleza, quebrar a força do inimigo, amém? A ver nós vamos para derrotar o inimigo, amém? Maneira pastora, nós vamos para trapar o inimigo a noite, amém? Glória a Deus. Se não na casa também, com não por tempo que nós nos invitamos também para join nós em oração. Van clamando a Deus, van quebrar coisas de real espiritual a noite. Bíblia diz que nós lutamos contra carne e sangue, senão potestade e força não, Deus, tem cuta tem aire, amém, cuta tem ambiente. Lá que nós tem em nome de Jesus, van quebrar força na que vetari, porque nós sabemos quem nós confia, nós poder também de Cristo, nós força de Cristo, amém. Que força e poder e autoridade a palavra de Deus a noite, nós também quebrar coisas, nós também resgatar alma não que escondida, perdida em escuridade, amém. Nós também track back tudo o que nós está pertencendo a nós. Nos bendicionam, nos costam que Deus bendicionar nós, que aguentar caminho de rairo, aí nós também track na minha boca, amém. Quando nós vamos para tomar back, quando nós vamos para tomar back o que o inimigo a horta foi nós, amém. Nós vamos de guerra a noite, amém. Glória a Deus, aleluia. Lá nós vamos apresentar irmão que a comendo baudi el live de hoje, ando le pidió oração para sua coluna, para sua lomba, amém. Vamos pedir sanidade para o irmão aqui em nome de Jesus, confiando que Deus lo vai fazer. Camina que está no momento que ele recebe sanidade, amém. Glória a Deus. Está nesse momento que Deus, aleluia, nos te levou, Deus, aleluia, irmã que tem a presença, tata. Está nesse momento que em nome de Jesus, oh Deus, aleluia, nos te apresentamos, Deus, aleluia, irmã aqui, Senhor. Abo conhecê-le, abo saber quem está, Senhor, e abo saber onde está nesse momento aqui. Para nós te pedimos sanidade, oh Deus, para sua curva. Sanidade, oh Deus, dentro seu cuerpo, dentro seu hueso, Senhor, oh Deus, aleluia. Dentro sua lomba, Deus, aleluia. Para dentro sua coluna, Deus, aleluia. Para nós te pedimos sanidade. Abo que doctor, riba tu doctor, dan, Senhor, oh Deus e glória. Abo não tem nada que é impossível para o Senhor. Tanto não tem nenhuma distância, Deus, aleluia. Abo não por chegar, Deus, nesse momento aqui. Lá que candela, Deus, aleluia, por ba, Deus, aleluia. Lá que ángel por poner sua mano, Deus, aleluia. River humana aqui, Senhor, Deus e glória. Camina que está, Deus, nesse momento que você sente a candela do Espírito Santo. Para nesse momento que operar milagre dentro sua curva. Operar milagre de sanidade, oh Deus, gente. Para honra, glória e testemunho de bom nome. Para nossa própria sanidade, para nossa própria, Deus, aleluia, liberação e subida, Deus e glória, para nós não tem de testemunho, de nesse momento que, Deus, aleluia, com bom manto, Deus, aleluia, haciendo milagre aqui, Senhor, Deus e glória, para nós também guardar e testemunho, para nós espera, Deus, aleluia, e testemunho, para nós queremos meio de fé, que já está cumprido, Deus e glória, em nome de Jesus, e nós declarando sanidade e uma aqui subida, em nome de Cristo Jesus, camina que está nesse momento que, oh Deus, nós temos danke per uma que subida, tata. Danke, Senhor, e permitir, Senhor, oh Deus, que, oh Deus, é por vir um dia que não, oh Deus, conta personalmente de lo qual não guava se pé, tata. Em nome de Cristo Jesus. Danke, nós te amamos, Senhor, oh Deus. Nesse momento que nós vamos apresentar a Deus também, nós jovens, amém? Jovens de casa. Jovens, oh Deus, que o Senhor mestre lanta ainda.
Joven ang kukukuya, tem tempo acaba de caminho de Deus, pero ainda não alanta, não acaba de formar na mesa. Nós te pedimos Deus, para Deus formar, para Deus lanta, homem e mulher com temor de Deus, homem e mulher lleno de poder, lleno de zelo para buscar Deus. Amém? Nós temos de uma geração avivar. Nós estamos pedindo Deus avivar a geração aqui, porque nós temos mestre de jovem aqui de caminho de Deus. Nós temos mestre de soldado aqui que está claro para brincar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós não te permitimos mais para o inimigo usar nos jovens. Nós não te permitimos mais para o inimigo ter na boa. Nós não te permitimos para o inimigo quedar com um atai marado no mundo. Aí nós vamos quebrar toda a cadeia que foi na pia, foi na boca, foi na mente, foi no coração, foi na alma. Nós estamos declarando para Cristo de noite. Amém? Glória a Deus. Tata nos apresentamos, oh Deus, aleluia, na juventude, na tua presença, Deus. Tata, em nome de Jesus, oh Deus, aleluia. Oh Deus, Deus de poder e autoridade. Não tem nada que é impossível para o Senhor, oh Deus, e glória. Padre, talvez se não está se conhecendo, nos peticionam de tua presença. Talvez se não está se conhecendo, oh Deus, aleluia. Nos peticionam de tua altar, oh Deus, aleluia. Querendo e confiando que a de Deus que por as trucos. Tata, nos apresentamos nos jovens, oh Deus, aleluia. Padre, nos apresentamos a juventude, oh Deus, e glória. Tata, tanto é um, oh Deus, aleluia, jovem de casa aqui. Padre, em nome de Jesus. Padre, nós te pedimos para cada um, Senhor. A conhecer a luta, Deus. A conhecer a diário vivir. A mira, Deus, lo que é uma batalha com o Senhor, oh Deus, e glória. Para te enviar, oh Deus, costa uma nota papia. A você, Senhor. A mira, costa uma cara com o Senhor. A mira no coração, Senhor, oh Deus, e glória. A mira na luta. Tata, não está fácil, Senhor, oh Deus, para jovem, oh Deus, aleluia. Porque de foca, Senhor. Passou de mundo tem roupa e distração. Tem roupa e coisa que está purba, Deus, aleluia. De que está focas de nós jovens. Pero Tata nos está pedindo, Deus, aleluia. Cuida de nós jovens. Para nos está pedindo, Deus, aleluia. Põe coraça, Deus, de proteção alrededor de nós. Para pôr ángel alrededor de nós, Senhor. Para acampar de dia e à noite, Deus, aleluia. Guardando na saída, guardando na entrada, Senhor. Para em nome de Jesus. Nós está pedindo, Deus, aleluia. Para nos jovens, jovens de bendição, jovens de visão, jovens de unção, Senhor, oh Deus, e glória. Jovens, oh Deus, tem cusado em quem não te quer. Jovens, cusado que com não quer. Jovens, oh Deus, aleluia, determinado para ser vivo. Jovens, oh Deus, aleluia, e em celo para buscar o cara. Para em nome de Jesus. Geração aqui, Deus, aleluia. Mestre de jovem na maneira David. Jovem na maneira José. Para em nome de Jesus, aleluia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Lanta jovem, oh Deus, aleluia, nesse momento aqui. Fuerte, Senhor. Determinado, Senhor, oh Deus, aleluia. E em poder e unção, Sata. Tade em nome de Jesus. Avivar, oh Deus, em nosso Deus, aleluia. É fogo do Espírito Santo. Para o jovem, oh Deus, aleluia. Que tem gana de conhecer-o. Para o jovem, com hambre e sede por palavra. Jovem, oh Deus, aleluia. Com gana de buscar o cara, Deus, aleluia. E está diferente. Está luz do mundo. Para estar saúde eterna, Senhor, oh Deus, e glória. Tata me pedimos em nome de Jesus. Rescatar esse nome, oh Deus, aleluia. Com ainda perdida em escuridade. Tata em nome de Jesus. Lágame misericórdia por alcançar também, Senhor. Padre, em nome de Jesus. Oh Deus e glória, oh Deus, aleluia. Está suficientemente, Deus, aleluia, largo. Para chegar a tu caminho. Para chegar a ter hook, Deus, aleluia. Padre, seja na norte, seja na zeite. Ou está fuerte, Senhor. A botar disposto e a botar capaz para chegar a Deus. Padre, nós te pedimos resgatar, Senhor. Jovem, oh Deus, de nossa cercania. Padre, nós cada conhecer, oh Deus, aleluia. Jovem, oh Deus, aleluia, com o mistério de presença. Com o mistério de guardar libertar. Com o mistério, oh Deus, aleluia, de guardar tocar. Padre, em nome de Jesus, nesse momento aqui. Traz na nossa memória, nome, oh Deus, aleluia. Com a boca, oh Deus, para nos apresentar na tua presença, Deus. Tata, em nome de Jesus. Tata em nome de Jesus, oh Deus, aleluia. Mescos quaba llama-nos, oh Deus, llama-nang na ng nombre de noche, Deus. Llama-nang, Senhor, oh Deus, aleluia. Lagan por tu encontro cubo, Senhor. Revelamos esta nang, oh Espírito Santo. Para meio de sonho, para meio de visão, oh Deus, aleluia. Papia nang, oh Deus, aleluia. Intervenir na vida, Senhor. Interromper ang sonho ng Senhor, oh Deus, aleluia. Revelamos esta nang, Senhor, oh Deus, e glória. Revela nang, oh Deus, aleluia, cara, Deus, e glória. Para gran por
vos realizar, Señor. Que sin vos no está nada, sin vos no está por nada. Padre, lo que nos está buscando en el mundo, Dios, aleluya, no está por hacer nada, Dios, aleluya, si no está en abo, Señor. Padre, lo que nos está haciendo en el mundo, lo que nos está buscando en el mundo, Señor, abo por una noso, Dios, aleluya, es gozo, es paz, es amor, oh Dios, aleluya, que no te acaba nunca. Oh Dios de gloria, en el nombre de Jesús, revestimos de poder, revestimos de autoridad, Padre, en el nombre de Jesús, levanta, Dios, aleluya, una generación de jóvenes fuerte, generación de jóvenes valientes, Señor, que no tiene miedo, Dios, aleluya, para pavo, Señor, que no tiene miedo, Dios, aleluya, de defender la palabra, Dios, con una vida, Padre, en el nombre de Jesús, jóvenes que para firme por la palabra, en el nombre de Jesús, sin mover, sin virei, sin trocetata, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nós temos mudança, oh Deus, aleluia, para cada um de nós sobrinhos, né, Senhor, para cada um primo, prima, Senhor, oh Deus, aleluia, que ainda não conhecemos, para que a misericórdia alcançar a tata, em nome de Cristo Jesus, nós agradecemos, Senhor, tanto nós temos mudança, danke, Senhor, danke, oh Deus, danke, oh Deus, danke, oh Deus, aleluia. Dado en ese momento que, oh Dios, aleluya, nos está viendo la nueva presencia, Dios, por nuestro matrimonio, oh Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dado en ese momento que, oh Dios, aleluya, nuestro matrimonio, la nuevo altar, Señor, oh Dios. Padre, nos está haciendo su matrimonio, oh Dios, aleluya, conocido en la nueva presencia. Amo conocer, oh Dios, aleluya, nuestro matrimonio, Señor, oh Dios. Amo conocer matrimonio de casa aquí, Señor. Amo conocer, oh Dios, aleluya, cada caso, oh Dios, aleluya. Amo conocer, oh Dios, cada situación, Señor. Amo mira lo que otro ainda no mira, Dios. Amo mira cada lucha, cada prueba, cada batalla, Señor, oh Dios, aleluya. Para nesse momento que en el nombre de Jesús, intervenir en nuestro matrimonio, Señor. Para camino, Dios, nos como matrimonio, Señor. Amo un banda. En el nombre de Jesús, oh Dios, aleluya, nos está reconciliar con o veco, oh Dios, aleluya, y así abro el centro de nuestro matrimonio, oh Dios, aleluya. Para el matrimonio que está edificar, matrimonio, Señor, oh Dios, aleluya, que está ejemplo, oh Dios, aleluya, tanto en el nombre de Jesús, para generación que está vindo, para estar com ainda, Dios, aleluya, no tome decisión, para que ainda, Dios, aleluya, no llegue en el punto, oh Dios, aleluya, para dentro barco aquí, Señor, tanto en el nombre de Jesús, abo vai preparando, oh Dios, aleluya, para el matrimonio, Señor, abo te preparar para abo preparar hombre, oh Dios, aleluya, que saque con anque, hombre y mujer, Señor, que saque con anque, que te para, Dios, aleluya, el principio de matrimonio, hombre, oh Dios, aleluya, que te para, Dios, aleluya, para agradar, Señor, oh Dios y gloria, y entregar en vida, Dios, aleluya, completamente nabo, den matrimonio, para abo glorificar o mes de nan, para abo así de nan, oh Dios, aleluya, cual abo que, para cada casa de familia en ese momento aquí, abo te mira, Dios, aleluya, Padre Santo, hombre, não vai eficaz, Padre, nos está pedindo nesse momento que, oh Dios, aleluya, misericórdia, tanto nos está pedindo, Señor, oh Dios, aleluya, fortaleza, Dios y gloria, Padre, en el nombre de Jesús, nesse momento que, abo te mira, hombre, não te llora, mujer, não te llora, oh Dios, matrimonio, não, oh Dios, aleluya, que está a punto de quiebra, oh Dios, en el nombre de Jesús, nos está pedindo por un buen santo, por un buen sanador, por un buen restaurador, oh Dios, aleluya, de cada casa, oh Dios de gloria, abo te mira, Señor, abo sa, Señor, oh Dios de gloria, Padre, no tem nada que é impossível para vos, Señor, Padre, como ainda nos está flaquear, Padre, como ainda, Dios, aleluya, nos por desanimar, Padre, nos por desapuntar, Señor, pero tada abo, Dios de restauración, abo de Dios que te restaurar, oh Dios, aleluya, muralha não cair, Señor, abo de Dios que instituir matrimônio, oh Dios de gloria, e abo tem, oh Dios, graça e bendição, oh Dios, arriba ao matrimônio, Senhor. Tanto nesse momento que nós estamos pedindo restauração para cada casa de família. Abo te mira, ayunan, Señor, oh Dios, aleluya, con falta de divorcio, Dios, aleluya, hay enemigo ahí encarrabia en un corazón, Padre, oh Dios, en un corazón te llena de dolor, Padre, en un corazón te llena de tristeza, Padre, en nota papi con un tata, en nota papi con un mama, Señor, para sobre nanta quiere, Dios, aleluya, con nanta culpable, oh Dios, de divorcio, Padre, nanta siente nada es culpable, Señor, Padre, nos te reprende, Espíritu Dios, de culpabilidad, Padre, nos te reprende, oh Dios, aleluya, tú, oh Dios,
pensamentos, oh Dios, que inimigo que toca na mente com ele, Senhor. Tata, em nome de Jesus, restauração na mente. Padre, em nome de Jesus, abososá, Senhor. Abososá quanto dano, oh Deus, aleluia. Inimigo da purba inca de vida de ayuna aqui, Senhor. Tata, em nome de Jesus, tu não nambo amor, tu não nambo carinho, Senhor. Padre, em nome de Jesus, Padre, em nome de Jesus, la ganança, Senhor, oh Deus, aleluia. Tu não te culpável, oh Deus, de decisão na maior, Tata. Sino amo, Dios, aleluya. Brazan, oh Dios. Miran con cariño, Señor. Y restauran el corazón. Restauran vida, Señor, oh Dios y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Padre Santo, ten misericordia, Dios, y nos hogarnan. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Dios, aleluya. Padre, tata nan, Señor, oh Dios, aleluya. Corre para la responsabilidad. Tata hombre, oh Dios, aleluya. Que não para de posição que a instituída para entrar. Tata hombre, oh Dios, aleluya. Que o espírito de cobardia toma, Dios, aleluya, over de la vida. Tata, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Dios, misericórdia para nós. Padre, nós te pedimos lanta, Senhor, oh Dios, e glória. Põe para firme, Dios, aleluya. Padre, em nome de Jesus. Para por parte de la posição. É posição de autoridade. Para por toma, Dios, responsabilidade. De lo qual, oh Dios, aleluya. Não digo toma responsabilidade em Ti, Senhor. Para te basta, Dios, aleluya, con hombre, oh Dios, irresponsável, oh Dios. En generación aquí, oh Dios, aleluya, me de realizar, Señor, oh Dios, aleluya, y reconocer a vos, Señor, oh Dios, aleluya. Dada en el nombre de Jesús, para abotar un buen ejemplo para nosotros, abotar un buen ejemplo para nosotros, Señor. La oh Dios, aleluya, generación aquí, oh Dios, aleluya, por mirar arriba vos, Señor. La generación que subiste por ficar a vos, Señor. Para nos portar bom tata. Oh, tata, bom, oh Deus, provedor para nos cá, Senhor, oh Deus e glória. Tata, em nome de Jesus, aleluia. Abo toca nesse momento que Deus é um quabo que toca, Padre. Abo papi na vida de coração, Senhor, oh Deus, aleluia. Na coração de homem, na aqui, oh Deus, é tarde. A noite, Senhor, oh Deus, aleluia. Toca, Senhor, oh Deus e glória. Para estar atendiendo, Dios, la ganamos realizar con otra casualidad, tata. Sino abo de un plan y un propósito perfecto y divino con el Señor. Tata, nesse momento que Deus, aleluia, nós te pedimos, Deus, para a vida. Para nós te pedimos para a alma nesse momento que, Senhor, oh Deus e glória. Quita tu dúvida, Senhor, oh Deus, de nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para nós te chama, Deus, aleluia, por bom nome. Para nós te chamar por bom nome, de noite, Deus, aleluia. Tata, em nome de Jesus, oh Deus. Oh, santo, 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 botar, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nossa humanidade, oh Deus. Tem misericórdia de nós, oh Rei, aleluia. Tem misericórdia de nós, oh Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Alça a voz, alça a voz, alça a voz, alça a voz sobre noite. Oh, abre o cielo, Senhor, oh Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Nos angelamos, Deus. Nos angelamos, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, vai passeando em cada casa nesse momento aqui, Senhor. Vai passeando em cada casa, Senhor, oh Deus, aleluia. Como Espírito Santo, oh Deus, aleluia, vai fluyendo, Senhor, oh Deus, glória, ministrando na alma, Senhor, oh Deus. Oh, glória a Deus, nos dimester. Oh Deus, abre o cielo e mira-nos, oh Deus, com carinho. Inclina o oído na nossa clamor a noite, Deus. Tata, em nome de Jesus, oh Tata. Oh Deus. Reviste-nos de poder. Reviste-nos de glória, Espírito Santo. Oh Deus. Abre o cielo, oh Deus, aleluia. Dá uma bendição em nossa casa, Senhor. Oh Espírito Santo,
Espíritu Santo. Espíritu Santo. Tócanos. Tócanos, Señor. Tócanos, Señor. Fluye. Fluye. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Nós temos que ter um toque do Espírito Santo, Deus. Nós temos que dar um toque. Nós temos que dar um toque. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Hasta que tu gloria nos consuma. Hasta que tu gloria nos consuma. Te reconozco en ti, Señor, oh Dios, aleluya. Como poder agora derramar de uma maneira sobrenatural em nossa vida. Oh Deus, tem um momento, oh Deus, aleluia. Oh Deus, se nós ordenamos, nós stop. Mientras nós sentimos, oh Deus, aleluia, que mantel de Espírito Santo cai em nós. Nós não stop de adorarmos. Jesus, Jesus. Jesús, fluye, 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 fluye. Móvete en nos, Señor. Tócanos, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. A mí que más, a mí que más, a mí que más. Me que más cualquiera. Más cualquiera, más cualquiera, más cualquiera, Señor. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Digno botar, Señor. Digno botar, Jesús. Digno botar, Jesús. Digno botar, oh Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo botar, Señor. Oh, gloria a Dios. Santo botar, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh Dios, oh Dios. Oh Jesús, 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 Jesús. Nós temos que ser um toque, Deus, um toque de humana, Senhor. Tomo toda autoridad y echo fuera todo espíritu de distracción. Em nome de Jesus. Te vas fuera, Em espíritu nome de de Jesus. distracción. Em nome de Jesus. Aleluia. El Cordero ha pagado un precio muy alto por aleluia. esta noche. Con sangre Oh ha Dios. ungido este lugar. Y no Santo vas botar, a Senhor. robar la Santo atención botar, de los Senhor. hijos Santo de botar, Dios. Senhor. Quando nós está angelar um toque de Espírito Santo de Deus. Si de repente sientes que te caes, Quando nós está angelar para realmente Deus toca nossa noite. han sido Santo muchas botar, las Senhor. batallas que se han librado. Santo botar, Senhor. Santo botar, Senhor. Y si has venido en espera Glória a Deus. Lá nós vamos clamar a Deus para a llenura do Espírito Santo de nossa vida. Lá que llena nossa noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos pedir a Deus essa noite. Vamos pedir a Deus. Maneira não tem nada outro que botar angelar. Maneira é coisa e boquento, sem jebo, não está bai. Glória a Deus. Lá que realizar que de verdade não está angelar esse. Não simplesmente pedir, Senhor, então, amém. Não. Clama a Deus para esse. Roga a Deus para esse. Se você lenga na nova noite, pede a Deus, van roga a Deus para a mim angelar esse. Amém? Mas pastor avisa. Nós sabemos para fazer algo outro para Deus fazer algo novo de nós. Amém? Maneira não tem amanhã. Assim maneira não tem amanhã. Não tem aqui rato, não tem nada. A walk.
Nós não sabíamos que não por nada. Nós sabíamos que algo diferente para Deus por dar-nos algo diferente. Amém? Se nós sabíamos domingo de avivamento. Mas se nós sabíamos perder sonho que não, nós sabíamos perder sonho com motivo. Se nós saímos nos casas de viernes noite, nós sabíamos se ele por motivo. Então nós não estamos assim, amém? Glória a Deus, glória a Deus. A mim não estou clamando para você, meu irmão. Está bom mesmo assim. Estou na casa, mas se botar um toque de Espírito Santo, assim oração. Clama a Deus essa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, 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 botar Senhor, oh Deus. Oh Espírito Santo de Deus, nós estamos na tua presença, Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, llena-nos, llena-nos. Oh. Espírito Santo de Dios. Oh, nos times terrível, nos times terrível, nos times terrível. Oh, um chão novo, um chão fresco arriba nos cabeças. Padre, revestimos de poder, revestimos de autoridad. Oh Espíritu Santo, llénanos copa, la que vaya over. Oh Dios. Para o Espíritu Santo vai derramar em los corazones, oh Dios. Padre, dona el nuevo, Señor. Lléganos en nuevo, Señor, oh Dios, para don de discernimiento, para don de milagro, don de sanidad, Padre, va a ir repartiendo, Señor, conforme a la voluntad de nuestro pueblo, oh Dios, aleluya. Sopla, 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 sopla. Oh Dios. Toma la llave presencia de los que están, Señor. Oh Dios. Llénanos, 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 papá.
Dorebeis. ¡Uh! ¡Ey, santo! ¡Santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Llénanos! ¡Llénanos, Señor! ¡Fluye! Paséate, Nazareno. Paséate, Nazareno. Nazareno. ¡Que va! ¡Que va! ¡Fluye! 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 Oh, santo, 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 santo. Santo, amo como Dios. Amo como Dios. Amo como Dios. La que tocamos, la que tocamos, la que llenamos. Espíritu Santo, fluye con libertad. Yes, 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 yes. Nos que mais, oh Tata. Nos que mais, oh Tata. Botem mais para nós. Botem mais para nós. Nos que mais. Fluye. Jehová. 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 Maestro. Maestro. Nazareno. Nazareno. Nazareno divino. Nazareno. 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 Jesús de Nazaret. 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 Ebramando rebe socama chama aqui soya. Espíritu de Dios. Fluye. Atmósfera de gloria. Atmósfera de gloria. Los que más. 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 ¡Las! ¡Gala! Fluye. 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 Atmósfera de sanidad. Atmósfera de liberación. Atmósfera de milagre. Sea bomini. Sea bomini. Gala. Sea bomini de bocas. Sea bomini de bocas. Oh, Tata. Passeia. Passeia. Daqui visita-nos. 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 Visita-nos, oh Deus. Oh, Jeová. Jeová. Visita-nos. Nós temos ter demais. Nós temos ter demais. Nós temos ter demais. Vamos, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más. Algo nuevo, préndete, hay más. Sábala. Sábala.
yes, yes. Coloca gloria. Yes. Candela, candela, candela. Bautízanos. Bautízanos. Bautízanos, papá. Chava, kiva, sándale. Quema, papá. Aubis Espíritu Santo. Vírimanos, Espíritu Vinde Santo. mo casa, eh. Vírimanos. Vinde mo família. Vinos gas. Vinde mo trabalho. Vinde mo barrio. Igreja de mo casa, eh. Queremos más. Espíritu Santo. Queremos más. Bombi ni Queremos más. Más. Bombi ni Más. mentinos. Más. Assim Bautízanos. Bautízanos. um milagre. Bautízanos, papá. Gloria a Dios. 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 Aleluia. Aleluia. Chão fresco. Chão novo. Atmosfera de glória. Atmosfera de poder. Bautiza-nos, papá. Bautiza-nos, Jeová. Oh, revestimos de bom poder. Revestimos de bom poder. Revestimos de bom glória, Jeová. Santo, 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 santo. Ei, que mandore beso caia. Quebra kuma mamandore sakai soke amandore beso. Glória Espírito Santo. Dentro de nós casam. Dentro de nossa situação. Dentro de nosso trabalho. Dentro de nossa família. Dentro de um que você. E assim maneira você, oh Deus. Saturarnos com o poder e a presença. Revestir-nos de poder. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Suelta la lengua de fuego, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Ah, hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día. Hoy es el día, hermana, hoy es el día, hermano, hoy es el día. Oh, prepárate. Prepárate. Dios mío. Espírito Santo de Dios. Cuidado allá atrás. Te aclamamos. Te aclamamos. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Toma tu Cuidado, lugar. cuidado. Sopla. Ay. Sopla. Ay. Sopla. Shata, Shako, Shata, Shamala, Shama, Shamala, Shamala, Shama, Shama, Tuacatacaixa, Shacatalawacai, Upapapasai. Hay gente de guerra aquí hoy. Hay gente de guerra aquí. Pelea, 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 pelea. Pelea, pelea.
que Dios va a hacer contigo. Nadie, nadie, nadie. Shatarabakatarabakai. Oh, Shekotorobokotalayasayama. Yo siento lengua de fuego aquí. Yo siento lengua de fuego aquí. Suelta la lengua de fuego, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Ay, shatarabakanda la makayama. ¡Wow! 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 Poder, ¡Wow! poder, poder, poder. Avívate, 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 avívate. Avvis Spirito Santo. Vingrimo mi Espíritu Santo. Vinemo casa, vinemo família. Vinemo trabalho. Vinemo barrio. Toque, un toque, E 30 de boca. un toque, un toque, un toque, un toque, un toque, un toque, un toque. Vinime em Deus. Faça milagre para nós. Pa, 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 pa. Milagre de nós. Sha, pa, 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 pa. Sha, pa, 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 pa. Shakotorobokotaramasai. Huecuetuenekema sokotale. De tu ananaka yande kamawa. Shakuta nueka manso. Le pawande kia manso. Le pawanakanda wakanayase. Yo soy el rey de reyes y señor de señores. Yo soy el rey de reyes y señor de señores. Shahwe nue nue kawana. Nawanea mawanayaso. Yo soy anueki mansoy ante kaisa. Pawetu aquí más soy. Yo vine hoy para abase. Dice Dios, yo vine hoy por ti. Shakama wanaha. Desde hoy tu vida no será igual. Maiweneki yamansue. Tu vida no será igual. Te voy a levantar. Te voy a levantar, dice el Señor, con una unción. Ah, na, na, ya, maya. Sheka mamakai. Sheka tarabakai. Shetarabakaba. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Shaka tarabakai amaso. Urrebekenda, la maquima, soma la mahaya. Oh, Espíritu Santo, levanta tus ungidos. Levanta tus ungidos. Levanta tus ungidos. Levanta tus ungidos. Levántate, levántate, levántate. Hoy le habla a tu espíritu. Despierta. 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 Jesús, 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 Jesús. Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios tocando. Mira, 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 mira. Ah, Jesús, ah, Jesús, poder. Jesús, Jesús. Ay, 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 se metió Dios, se metió Dios. Se metió Dios en esta vigilia. Se me, ay, 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 ay. Se me, abasaya, abacueto MC, urrabacanda, lebasama, urrebequema soma. Se metió Dios. Se metió Dios. El león de la tribu de Judá vino a pelear por ti. Guanaya, saya, aguana. Él vino a pelear. Utaye, payo. Él vino. Guate, keisai, te cansai, canvaisa. Él vino a pelear por Shakai, Shakai, Shakaya, 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 Shakaya. Él vino a pelear. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. El león, tú lo llamaste, llegó aquí. Ay, 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 ay. Tú le dijiste a Dios, si no me bendices hoy. Ay, ay, ay. Tú le dijiste a Dios, si tú no me, si tú no me bendices hoy, pues llegó Dios. Llegó Dios. Llegó Dios. Llegó Dios. Llegó Dios. Llegó Dios. Llegó tu Padre. Llegó el león. Llegó el gran yo soy. Oh. Oh.
Pero qué locura, Dios mío. Pero qué locura. Hay una unción aquí terrible. Hay una unción aquí terrible. Hay una unción aquí terrible. Terrible, terrible, terrible. La mano de Dios se está moviendo. La mano de Dios se está moviendo. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve con poder. Se mueve con poder. Se mueve con poder. Ay, 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 ay. Te estoy diciendo, algo nuevo viene, algo nuevo viene. Algo nuevo viene. Armadura nueva de guerra. Armadura. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Hay gente que no le está diciendo, te voy a poner un chaleco. Un chaleco de salvavidas. Shayanda Yaka. Un chaleco antibala. Sheke Makuatai. Por más bala que el diablo tire, no te va a alcanzar. Ayosai Kambaisa. Ay Kambaisa Daika. Hay gente aquí, Dios le está dando chaleco, chaleco, armadura nueva. Dios, armadura nueva. Shayo Maye Mawana Taikansa. Shakuta Nakai. Te cambio la espada, dice el Señor. Te cambio la espada, dice el Señor. Te cambio la espada. Porque hoy entraste en una nueva dimensión. Shaya Maya Pai. Te cambio la espada. Ay, 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 ay. Hay ángeles aquí que vinieron a traer espada. Hay ángeles aquí con espada nueva para ti. Espada nueva. Espada. Recíbelo. Shamayama. Sheketarabakai. Shamala Makai. Balamaki Masaya. Empieza a cortar con tu espada en el mundo espiritual. Empieza a cortar, empieza a cortar. Maldiciones se cortan. Shaka Mawa. Enfermedades se cortan. Shaka Tarabakai. Meweke Shaikan Daisa. Paisan Daikan. Maldiciones en tu matrimonio se corta. En tus hijos, tu familia se corta. En tu esposo se corta. Hay poder, hay poder, hay poder. Corta, 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 corta. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. La espada que tú tienes nueva, corta. La espada que tú tienes nueva, corta. Es nueva, úsala. 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 La espada que tú tienes nueva, úsala. Sacata la bacay. Yo oigo los demonios que están gritando. Se van, se van, se van. Se van, se van, se van. No aguantan la presencia de Dios. Se van. Ay, 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 ay. Suatata bacay. No aguantan la presencia de Dios. Los demonios están corriendo. Se van, se van. Te estoy diciendo que Jehová se va a meter aquí en este lugar. Bawakawasayama. Ushamaya. 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 Ay, 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 ay. Pero qué fuego. Pero qué fuego. Pero qué fuego. Recibe candela, 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 candela. Shabarabakanda la bakima shaya. Shamanda la bakueto arabakai. Shamaya she. Santa Marta, suelta los cuerpos ahora. Varón del cementerio, suelta los cuerpos ahora. San Miguel, suelta los cuerpos ahora. Metresilí, suelta los cuerpos ahora. Shaye, bayo. Shaqueta Namakayama. Suelta, 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 suelta. Suelta, suelta, suelta. Todo principado en los aires. En el nombre de Jesús. Se va.
Se va. Se va. Llegó el Espíritu de Dios. Llegó el Espíritu de Dios. Ya Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. No dude de lo que Dios va a hacer. No duda de lo que Dios te vaya a hacer. No duda de lo que Dios te vaya a hacer. No duda de lo que Dios te vaya a hacer. No duda de lo que Dios te vaya a hacer. Lo que va a pedirle. No duda, esta vaya así. Ay, Shai. No duda. Esta vaya así. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Recibiréis unción. Allí está. Allí está. Allí está. Uf. Pero qué candela, Dios mío. Pero qué candela. Llegó. Dios mío, pero qué fuego, Padre. Yo quiero como correr en este lugar. Yo quiero como que salir corriendo en este lugar. Pero qué candela. Pero qué candela. Breakthrough, 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 breakthrough. Uf. Llegó. 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 El Espíritu de Dios llegó. Él llegó y no se va. Él llegó y no se va de tu vida. Ay. Él llegó y no se va de tu casa. Dios mío. Él llegó y no se va de tu casa. Shamamamanda la mahaya. Oh. Uf. Uf. Dice Dios, yo tengo más. Queremos más. Dios me está diciendo, David, dile a la iglesia, yo tengo más. Yo quiero más. No me están entendiendo. Yo quiero más. Dios te está diciendo, Yo quiero más. dile a la iglesia, yo tengo más. Yo quiero más. Levanta tu manita para arriba. A la cuenta de 3. Dios te va a dar más. Cuidado. Él está diciendo, yo tengo más. 1. Más Dios. Más Dios. 2. Más Dios. 3. Recibe más. Ahí está más. Allá está más. Allá está más. Cuidado. Más. Ay. Más. Más. Uf. Hay gente que se está convirtiendo en gigantes espirituales. Mi hermana Nati, Dios te está haciendo gigante en el mundo espiritual. Gigante en el mundo espiritual. Ay, Onsai. Gigante en el mundo espiritual. No tengas miedo, avanza. Touch, Holy Ghost. Más. Shatarabakanda labakai. Espíritu Santo, tú estás aquí.
Espíritu Santo de Dios, bota aquí dentro. Espíritu Santo de Dios, bota aquí dentro. Pero qué gloria, Padre amado. Muestra tu poder. ¡Wow! Muestra tu poder. Paloma, ven y desciende. Muestra tu poder. Muestra tu poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vas a caminar. Y te voy a usar con poder. Te voy a usar con poder. A causa de tu corazón. Recibe una... Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ahora dice Dios, desata una unción sobre ti. Lo mismo que hizo el profeta con su criado. El profeta corrió más rápido que el cuarraje de fuego. Así vas a correr. ¡Fuego! ¡Fuego! Dios mío. Fluye, Espíritu Santo. Muestra tu poder. Muestra tu poder. Espíritu Santo. Llegó el Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, lléname, Espíritu Santo de Dios. Oh, lléname, Espíritu Santo de Dios.
Aleluya. 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 Santo eres tú, Dios. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y recibiréis poder. Y recibiréis la unción. Y recibiremos milagros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. El Espíritu llegó, 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Santo botas, Señor, santo botas, Señor. Oh, nos te alabamos, Señor. Santo botas, Señor.
sacerdote que responsable cargará sobre sus hombros la presencia. Soy el sacerdote que no se contaminará, soy el Samuel que se guardará. Yo haré un altar en mi casa y pondré leña cada mañana y continuamente arderá, y continuamente arderá. Yo haré un altar en mi casa y pondré leña cada mañana y continuamente arderá, y continuamente arderá. Soy el sacerdote que responsable cargará sobre sus hombros la presencia. Soy el sacerdote que no se contaminará, soy el Samuel que se guardará. Yo haré un altar en mi casa y pondré leña cada mañana y continuamente arderá, y continuamente arderá. Yo haré un altar en mi casa y pondré leña cada mañana y continuamente arderá, y continuamente arderá, y continuamente arderá, y continuamente arderá. Y hoy el fuego del Señor arderá en este lugar, ninguna potestad lo detendrá. El fuego del Señor arderá en este lugar, ninguna potestad lo detendrá. Por el fuego del Señor arderá en este lugar, ninguna potestad lo detendrá. El fuego del Señor arderá en este lugar, ninguna potestad lo detendrá. Arderá, 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 oh, arderá, 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 arderá. Yo haré un altar en mi casa y pondré leña cada mañana, y continuamente arderá, y continuamente arderá. Yo haré un altar en mi casa
continuamente arderá, y continuamente arderá, y continuamente arderá, y continuamente arderá, continuamente arderá, y continuamente arderá. El fuego del altar lo mantendremos encendido y no lo apagaremos. No se apagará. No se apagará. El fuego no se apagará. Jesus. El fuego no se apagará. Oh, Espíritu Santo de Dios. El fuego no se apagará. Come on, we say it again, listen. El fuego no se apagará. El fuego no se apagará. We said el fuego no se apagará. We still, yeah. Dile a ti mismo, dile a ti mismo. El fuego no se apagará. No te apagues nunca más. El fuego no se apagará. En tu casa el fuego no se Oh, decláralo. apagará. El fuego no se apagará. En tu hogar no puede apagarse el fuego. El fuego no se apagará. La llama del Espíritu arderá. El fuego no se apagará. Aleluya, aleluya, aleluya. El fuego no se apagará. En mi casa, en mi vida, Señor. El fuego no se apagará. Aleluya. El fuego no se apagará. Oh, que tu espíritu no se apague nunca más. El fuego no se apagará. No se apagará. Que no se apague lo que tú sentiste hoy. El fuego no se apagará. Un altar en mi casa y pondré leña cada mañana Y continuamente arderá. Y continuamente arderá. Oh, Espíritu Santo. Yo haré. Aleluya. Un altar en mi casa Y pondré. Leña cada mañana. Oh, Dios, ayúdanos a poner leña cada mañana. Continuamente Te arderá. y continuamente arderá. Y continuamente arderá. Oh, Espíritu Santo. Y continuamente arderá. Continuamente arderá. Continuamente arderá. Yo sé que sucederá. Tu Esa amor llama arderá en tu casa y no se apagará. siempre me No abraza. se apagará. Y ese fuego renovará todo. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Escucha el corazón de Dios en esta hora. Él te está llamando a su nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Siéntete amado por Dios en esta hora. Dios te ama. Me encuentro en tu corazón. Tú estás en el corazón de Dios. Decidiste aceptar
amarme por siempre. Deus aceptava para sempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Su amor para vos está incondicional. Me siento tan mimado por ti. Sentimos estimar para Deus hoje. Mi papá. Está botada. Y es tan bello saber que soy hijo Tú eres hijo y hija de Dios. y que tengo un lugar en tu mesa. Oh, No hay nada não tem nada mío escuchar tu voz. que escucha a Dios usted. Nuestra comunión Es eterno. me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre clamamos por tu amor. Clamamos por tu amor. Nunca falla, nunca falla. Entramos en tu pacto eterno. Amamos tu pacto eterno. Mira, es tan bello saber, es tan bello saber que soy hijo. Tengo lugar y que tengo lugar en tu mesa. Yeah. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna, no va a acabar. Me amaste primero con amor verdadero. Aleluya. Y esta generación responde, mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Hay gente aquí todavía. Zijn er nog mensen? Hay gente con fuerza aquí. Zijn er hier mensen met kracht? Aleluya. No, no hay nadie. En nee, Hay er is gente con niemand. fuerza aquí todavía. Zijn er hier nog mensen met kracht? ¿Cuántos pudieron experienciar algo? Hoeveel konden iets ervaren? Algo. Tal vez Iets. usted, algo. Iets. ¿Qué usted sintió? Dio cosa. Llévale el micrófono. ¿Qué fue lo que ella sintió? Dat ze even zegt wat ze heeft gevoeld. Fue hora me llega, me va a ir. Sí. Fue hora me llega, como va a ir delante. Vai cerca de Deus. Vamos começar essa oração. Llama Deus, danke, Pai, a noite aqui. Agora me está aí, Nana. Espírito Santo, visa, trape. Igreja subtrape. Ela hasta de uma dos rente de ouro. Mas começa a orar, não de tristeza, mas de alegria, de lo que o Espírito Santo papia. Agora me estava aí bom, ela bolha pisa, ela abre uma porta, igreja 30, mas season novo nós estava indo a dentro. É que para nós 30 a dentro, é que para nós cana junto, 30 dentro, é porta que é abre para nós. Mas eta é Deus todo-poderoso, eta é Deus que porase tudo o que conosco quer. Eta pisa, eta dona nos desejo e nos coração, pero busca seu reino por mim.
Aleluya. ¿Quién más quiere compartir algo de lo que sintió que Dios Wie wil hizo? nog meer iets delen van Comenzó a wat hacer. Todavía hij of estamos temprano. zij Ahora que heeft estamos gevoeld van comenzando. wat God aan het doen is? Pastor, me no para. ¿Qué pasó, siervo? Pues siéntese, ahí está. Dios mío, qué batalla con esto. Oh, oh. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Nadie sintió nada. Dus niemand heeft niets gevoeld. Entonces que usted, todo lo bochincha que usted hizo, lo hizo por nada. Dus alles wat hij heeft gedaan, heeft hij voor niets gedaan. Dus het is bezig aan het inzinken. Ah, man, ¿qué te dicen? Zorg dat je niet gezonken blijft. Zink out. Aleluya. Dios es bueno. God is goed. Dios es grande. God is groot. Dios es poderoso. God is krachtig. Dios es poderoso. God is krachtig. No hay nada. Er is niets. Mira, cuando Dios decide hacer algo, Zie, wanneer God beslist om iets te doen. cuando Él decide que es hoy, es hoy. Wanneer hij beslist dat het vandaag is, dan is het vandaag. Puede ser que usted tenga mucho tiempo orando, Het kan zo zijn dat u heel veel tijd al aan het bidden bent. pero cuando Dios dice que es hoy, Maar wanneer God zegt dat het vandaag is, es hoy. is het vandaag. Si Él dice que es hoy, Als hij zegt dat het vandaag is, hoy. dan is het vandaag. Hay una canción que cantábamos en Curazao. Er is een lied wat we op Curaçao zongen. Dice, En het zegt, Jesús está aquí na Roma. Jezus is hier, Pidilo broeder, boaña. zuster. Vraag en je zal Jesús ontvangen. está aquí na Roma. Jezus is hier, mijn broeder, Pidilo zuster. En boaña. vraag en je zal ontvangen. Jesús tem poder. Jezus heeft kracht. Jezus is Jesús hier. está aquí na Rumana. Jezus is hier. En Jesús vraag está als je aquí het na van je ontvangt. Rumán, pidilo boaña. Jesús está aquí na Rumán, pidilo boaña. Jesús tem poder. Jesús que ayudaba. Jesús está aquí na Rumán, pidilo boaña. Jesús está aquí na Rumán, pidilo boaña. Jesús está aquí na Rumán, pidilo boaña. Jesús tem poder. Jesús está ayudando. Jesús está aquí na Rumán. Jesús está aquí na. Jezus is hier. Pidi Vraag y lo boaña. en je zal ontvangen. Pidi Vraag y lo boaña. en je zal ontvangen. O sea, antes, Weet u, vroeger vamos a alabar a Dios. ¿Qué canción aquí? prezen wij God met dit lied. Horas. Uren. Canción aquí solo. En alleen met dit lied. Si está aquí na. Als hij hier is, ¿Y cómo te pidie? waarom vraag je het hem niet? Si vos estás sintiendo su presencia, Als je zijn tegenwoordigheid voelt, ¿y cómo te pidie? waarom vraag je het hem niet? Bosaco, ahora Dios su presencia llega. Weet u dat wanneer Gods tegenwoordigheid komt, E ora vos tienes que aprovechar. dan moet je ervan profiteren. Porta, vos estás comenzando a cantar adoración. Misschien begin je een aanbidding te zingen Vos no estás sintiendo nada ainda. en je voelt nog niets, Pero vos te sigue canta. maar je blijft zingen. Ahora vos sinti. Wanneer je voelt, E ora su presencia llega. dan is zijn tegenwoordigheid Entonces vos tienes que gekomen. aprovechar. En dan moet je profiteren. Porta, si me está practicando un mensaje, Misschien als ik een boodschap aan het preken ben el mensaje está bom. en de boodschap is goed. Pero el mensaje de Dios está bom. Alle boodschappen van God zijn goed. Pero en cierto momento, Maar er zijn momenten ven el mensaje in de boodschap con presencia de Dios. dat de tegenwoordigheid van God, Vos estás sintiendo. je voelt het. Aprovechar. Profiteer. Aprovechar. Profiteer. Ahora el ángel estaba tapado en el tanque de agua. Toen de engel neerdaalde in de watertank, Y él estaba aprovechar el momento. profiteerden de mensen van het moment. Ahora me toca para nana. Toen ik daar stond, Espíritu Santo Dios avisame. de Heilige Geest zei tegen mij, El audio que nosotros teníamos ahora, de houding die we net hadden,
Nós precisamos todo dia. Moeten we elke dag hebben. Exclama com exclama hoor. Het smeken dat je hebt gesmeekt net, Moet je todo dia. dat moet je elke dag doen. Oração com base. Het gebed wat je hebt gedaan, O tempo ser todo dia. moet je elke dag doen. Talvez we weer via ups, via down, zink in, zink out. Hallo. Daar hebben we onze ups en downs, onze Maar hoogte en sombra- laagste Nos momenten. nível tá Inzinken, varia. uitzinken, want onze niveau dat varieert. Hallo. Hallo. Que men passou da vigília? Dus omdat het een nachtwaak is, No. nee. Tjara son tambe. Woensdag Oh, ook, mas tá. moet je ook zo zijn. Tja domingo tambe. Zondag moet je ook zo zijn. Todo dia. Elke dag. Anto lobo mira. En dan ga je zien Como vida dat je leven tá começa cana begint te gaan de gloria van glorie para gloria. naar glorie. Mas tá algo constante. Het moet iets constants zijn. Pensei Jesus estava tá hace oração para não hace oração. Daarom deed Jezus gebed om niet te bidden. Sabe compreender? Heb je het begrepen? Que men estava tá hace oração para Dus hij não bad hace. om niet te bidden. Como nem Gideoni? Heb je me begrepen, Gideoni? Se não como de utiliza, allo, mina como. Als je niet hebt begrepen, moet je zeggen, hallo, ik heb het niet begrepen. Estava tá se coitura ora. Hij deed het altijd. Ora dat tem problema, Als er problemen waren, é mesra ora. hoefde hij niet meer te bidden. Dat diz papia. Hij sprak alleen. Passou ora tá normal. Want het bidden is normaal. Pensei ora tá se milagre. Daarom wanneer hij wonderen doet, Então se maneira não está assim. doet hij niet zoals wij dat doen. Não está ora para milagre. Wij bidden voor het Ele wonder. está declarar milagre. Hij verklaart het wonder. Você lá ora acaba. Want hij heeft al gebeden. Ora nós tem problema nós que ora. Wanneer we in de problemen zitten, dan willen wij bidden. Nós tem ora para ter problema nós temos que ora. Wij moeten bidden zodat we in het probleem niet hoeven te bidden. Tudo que Satanás está bom assim na acaba. En dan zeggen we, Satan, het is goed, zo ben je klaar? Weg. Wegwezen. Tava da ora para não ora. Hij bad om niet te bidden. Nós não tá ora para ora. Wij bidden niet om te bidden. Meu irmão, quem tá gostando de oração dentro do dolor, não é? Wie houdt ervan om gebed te doen in pijn? Mas se Niemand. você não correr ora dentro do dolor, tem tanque de reserva. Daarom moet je bidden zodat je daarna een reservetank hebt. Ora para tomar o ora para desfazer ora. Wanneer je ziek bent, heb je af en toe geen zin om te Pero bidden. se você ora para não ora, Maar als je bidt om niet te bidden, dia não por ora. wanneer je niet kan Para bidden, ora acaba para dia. heb je al gebeden voor de dag dat je niet kon bidden. Por dia. Elke dag, Tormenta. elke ochtend, Tormenta. elke ochtend. Anda de mensagem tudo santo dia. Ik luister elke dag naar de boodschap. Se me tem mim mesmo tem outro ene. Als ik niet naar mezelf luister, luister ik naar iemand Door die. anders. Maar elke dag. Vou ter que dar 24/7. En dan doe ik het 24/7. Demônio só para me dormir, meu irmão. Ah, não tem problema que coi. Demônio só para me dormir. Demonen die mij lastig vallen om te slapen, ik heb daar geen problemen mee. Ah, não tem problema que coi. Ik heb daar geen problemen mee. Ora tá shutdown, hallo. Want wanneer ik wegga, ga ik weg. Shutdown. Seu problema que bate tá eu que lo que sou assunto. Zijn probleem wat hij wil doen, als hij met borden wil slaan, dan doet hij dat. Com demônio tá se molestia, homem que tá se oração, Hoe homem. kan een demon een man die gebed doet, lastigvallen? Ora tá dormir. Wanneer hij slaapt? Salmo 4, Psalm 4. Salmo 8:4. Em paz me acostaré. Op Psalm 8 vers 4. In vrede Assim rust ik. dormiré, Zo slaap ik. porque solo tú Want alleen u me haces vivir confiado. vertrouw ik. Como te dormir com medo? Hoe kan je dan met angst slapen? Hallo. Hallo. Ele arranca vou ter que agora. Iemand heeft aan je teen getrokken. Kan niet. Napor. We dormir na paz. Je moet in vrede rusten. Nada dank bij dit jou. In vrede slapen. Ik Dank mag u jou wel voor de Dios dag van vandaag, Vader, tot morgen. Met Zo Gods zeg wil. Rusten. Bíblia diz descansa em ele. De Bijbel zegt rust in hem. Agora como tem ele então vamos poder descansar. Hoe heb je hem en je kan niet rusten? Vê se mãe botar comimento, papião.
Zeg tegen degene naast u, ze spreken tegen mij. Ja, met mij spreekt hij. Ik kan ook wat dingen te komen. Dat gezicht wat je hebt is met jou. Kemen, laten ons houden, kunnen ze dingen horen. Dus laat onze houding die we net hadden. Irma, tu que dat zien. Mijn broeder en zus, het moet zo blijven. Maginabo, Stel je voor que atitude, dat met die houding, todo dia. elke dag, Después de luna, na een maand, por mês, só aguanta por mês. dan kan je jezelf niet tegenhouden. Satanás não durft de passar de moanchicas. De Satan die durft nog niet eens in je straat voorbij te gaan. Bosaku e brujo na, Je straat in te gaan, weet je e dat de satanista heksen, na. de satanisten, Nanta passa tur camina no te oração. ze gaan overal voorbij waar geen gebed is. Se não tem oração, Als er geen gebed is, e nanta para. en daar stoppen ze. Demo balcão de casa. Demo balcão de casa. Oh, in je balkon van je huis. Na boa In het ventana. balkon van je huis, bij je raam. Zé, uau. En ze kijken naar je. Antes que me rapport. En ze schrijven een rapport. Ze rapporteren. Hij heeft zij vandaag geen gebed gedaan. Hij heeft zij vandaag dit niet gedaan. Tomando bombe. En we sturen een bom voor hem of haar. Assim na mes. Hallo. Pero camina tem oração, Maar waar gebed is, não pode passar. daar kunnen ze niet langs. Não porta nenhum, Ze kunnen geen kinderen stelen, nenhum baby. geen baby. Passou em não tem a presença de Deus. Want daar is de tegenwoordigheid van God. Satanás está respeitar a presença de Deus. Satan die respecteert de tegenwoordigheid van God. Amém. Amen. Eu também tenho a palavra agora aqui. Ik heb het woord nu niet. Mas sim, vou compartilhar isso aqui. Maar ik voelde wel om dit te delen. Amém. Amen. Laat ons quedar assim, assim aqui. Laten we zo aangewakkerd blijven. Todo dia de novo. Elke dag opnieuw. 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 A vida pode llenar. Zodat je leven gevuld kan worden. Aprovechar a presença de Deus. Profiteer van de tegenwoordigheid van Assim God. você um tico, aprovechar. Zodra je iets voelt, profiteer. A me dar garatur. Ik pak ze allemaal. Zodra ik iets voel, zeg ik hippa. Deze is van mij. Lo mínimo. Het minimale. Dratica vai ganhar assim de santo. Als maar één haartje denkt, oh, en dan denk ik, ja, heilig. Hoop je que está wega me da senhora. Heel veel mensen denken dat ik soms grapjes maak. Pero a mim, Maar ik, eu sou fácil de aprender. wanneer ik zeg ik ben makkelijk aan te gaan, Assim está. dat is zo. Assim está. Zo is dat. Me pode contar chiste. Ik kan een grap aan het vertellen zijn. Se Deus exigir de papel walkie, Als God nu beslist te spreken, da switch mensora. dan switch ik gelijk. Mensora. Gelijk. Mensora. Gelijk. Então, ora bota assim todo dia, En wanneer je zo bent elke dag, bota vida gevoelig. dan word je gevoelig, De presença de sensibel Deus. naar de tegenwoordigheid van God. Gevoelig. Gevoelig. Bota vida assim gevoelig. Je wordt zo gevoelig Como tá kana passa de certo antes, né? dat je bepaalde straat voorbij loopt. Bota sentir epa. En je voelt, hé, Aí vira vai back. laat me maar weer teruggaan. Vai de outro caminho. En je gaat van een andere plaats. Gevoelig. Zo gevoelig. Se não sentir nada, Als je niets voelt. bota kana 30 antes, nada tira trago eu vou, ons sabe? Je loopt dan de straat in, ze doen een overval op jou en je loopt gewoon door, je weet het niet eens. Não, Deus que vamos estar gevoelig. God wil dat we gevoelig zijn. Ora visa agora, Dat wanneer hij zegt nu, agora. dan is het nu. Ora visa stop, Wanneer hij zegt stop, stop. dan is het stop. Não, agora minha cabeça como tá isso aqui. Niet, nee, wacht, laat me even eerst dit Nou, hij afmaken zegt wat ik stop. doe. Nee, wanneer hij zegt stop, Stop. dan moet je stoppen. Bota try. Try Johnny Cake, try Johnny Cake. Je bent de Johnny Cake aan het draaien, Ik draaien. denk gewoon het mengen. stop. En hij zegt stop. Não, para de laatste En je zegt nee, maar het is de laatste. O cara que tudo na Johnny Cake. En nu zit je helemaal onder de Johnny Cake. Ah, mas Johnny Cake só para cake também. Que man, não me se vira sensível. Dus we moeten gevoelig worden. Antwoord Deus está formando nos maneira que. En dan vormt God ons zoals hij dat wil. Doe Deus um forte aplauso, pessoal Geef in God bij. een groot applaus. Landa para o rato. Sta alsjeblieft even op. Sim. Vem aqui.
Hier is een man direito na leira. Doe je rechterhand omhoog. Is dat dank je, Senhor. En zeg dank u, Heer. Man direito wat dingen aan hem zeggen. Eu tenho direito. De andere rechter. Is dat dank je, Senhor. Zeg dank u, Heer. Para lo que vai assim, Voor wat u heeft gedaan. lo que você vai seguir assim. Wat u gaat doen. E para lo que você está haciendo. En voor wat u aan het doen bent. Tema vou danke. Ik dank u Para tudo lo que eu recebi. voor alles wat ik heb ontvangen. E tudo lo que eu me vai receber. En alles wat ik zal gaan ontvangen. E tudo lo que eu recebi, cava. En alles wat ik al heb ontvangen. Dank je, Deus. Dank u, God. Para milagre, não. Voor wonderen. Para porta não abrir. Voor open deuren. Para cielo não abrir. Voor open hemelen. Como está seguro. Dat ik zeker ben. E me sabe. En ik weet Que vai ser algo. dat u iets heeft gedaan. Me sabe. Ik weet. Me está convencido. Ik ben ervan overtuigd Que vai ser algo. dat u iets heeft gedaan. Dank je. Dank u. Para escolher a mim. Om mij te hebben uitgekozen. Para ser algo de minha vida. Om iets in mijn leven te hebben Dona gedaan. Deus forte aplauso. Geef God een groot klapoffer. Vamos tomar uma caixa nela conosco. Né? Onze zuster Gersenella met ons. Halleluja. Aleluia. Halleluja. Oh, halleluja, Santo Señor. Aleluya. Dios bendiga a vos, mi hermana. Amén. Dios bendiga a vos, mi hermana. Me agradecer em primeiro lugar a Deus pelo momento aqui. Para tudo o qual que ela faz, tudo o qual que está fazendo, tudo o qual que ela vai seguir assim. Amém. A palavra que me tem, já Deus confirme geração e away dia mais no começamento de nossa vigília. Antes de vai over de alfarero, amém. Me que pedi vosso palanta para e vai comigo em Jeremias 18. Antes nós começar a ler no versículo 1, amém. Ora vos não tinha. Diz Bisami, amém. 18. Nós estamos começando no versículo 1, teco 4. Amém. Tu ainda tem? Mas tem amém só. Ok. Senhor, está nos agradecido pelo momento aqui, Senhor, está nos agradecido, Senhor, toda palavra, Senhor, tata que tu vai sair fora de minha boca, meu Deus. Tata no momento que me te pediu, meu Deus, para tudo o qual que sai fora de minha boca, te digo trono, Senhor, tata nada de mim mesmo, pero Senhor de abuso. Senhor, tata lá que palavra, Senhor, tata que nós vai ler, Senhor, tata nós por captar, Senhor, tata nós por compreender, meu Deus. E assim nós por compreender que abra papiando conosco, Senhor, através de uma palavra, através de mim, Senhor. Nós agradecemos também ao danke. E a palavra do Senhor lhe é poderosa como dictada de o Espírito Santo. E trajador de pote de clay. Aqui está sigue a palavra que Jeremias a recebido do Senhor. Barra vai casa de trajador de pote de clay. E lo me comunicava lo que me quebissava. Me abai e raia é trajador de pote de clay na sua de traja. Cada vez que o pote que ela traja fracassar, e tal traja outro pote que é mesmo clay, te ora e queda satisfeito com ele. Danke, Senhor. Me que para que tu na versículo 3 e 4, pero prometo que vai 3 e 4, me que queda para na 1 e 2. Pois o Senhor papia com Jeremias, bisele vai na casa de trajador de pote de clay. Você pode tomar assento, irmã.
E aqui nós temos que versículo 2, eta bisele baha bai e kas anto e nang lo e bai komine ka kune, kiko eting di papia kune. Den versículo 3 nós temos obediência. Amém. Jeremias não te punta de Deus de com eting kubai nang, kiko eting kubai hasenanang, kiko Deus que comunica kune. Solamente ele escucha lo cual que Deus bisela hasi. Pero o caminho que para que tu tá é trajador de pote de clay, então é maneira que ele traja é pote não que ele traja. Mensagem não se chega de mira trajador de pote de clay. Trajador de pote de clay te traja com wheel que te queda draai. Na holandês você precisa draaischijf. Ante de trago é clay, pero clay ora te duro, bono po formele, bono po mangse, bono pasi net nada com ele. Pa e po forma é clay, sumana me está moa, e me se tem água constantemente junto com ele. Pero tu não me de conhecer que ora e pote não queda na maneira que tá hasi, ora é fracassa, é palavra aí. Me diz, wow, Senhor. Mas eigenlijk Deus está comunicando conosco, eta é trajador de pote de clay, então nós tá é clay, den sumang. Hope bia, nós tá canta cantica na ambisa, Senhor, governar de minha vida. Senhor, cria-me de maneira boque. Nós temos cantiga, nós cantamos hope na igreja, Senhor, cria de mim ser coração novo e fiel. Pero nós estamos para que tu, que é clay, promete que vir pote e passa processo. Ora nós vemos Deus toma bom lugar, governar de minha vida, faz o qual que boque come, me que tá a maneira boque para amita. Eigenlijk nós estamos pensando, Senhor, mas que é processo, faz o qual que boque. Pero toch ora nós chega em processo, nos obediência eta perde. Nós não obedecemos o sistema de Deus mais. Nós não ora mais. Nós não ayuna mais. Nós não nem ora que ora Deus te papia conosco, antes que ora Deus te papia conosco. Ora estou passando de um processo, nós estamos lidando com nosso Deus, Senhor, governa de minha vida. Senhor, hasi de mim é pessoa que abo que pamita. Hope bia nós para que tu co cantica não nós canta, nós canta. É adoração não nós canta na Deus. Tá simplesmente uma oração que nós fazendo na Deus. Pero ora de como irmã, nós está passando de um processo, que é trajador de pote de clay, bisa não, agora que você bem está fracassar, me te vai moldear de novo. De como é ora nós stop de querer em Deus. De como é ora nós te larga Deus los. De que ora nós chamamos como para buscar Deus sua presença. Mas nem pastor dia hoje. Que a batalha está duro sim, nós dois bisa de não. Tu rende que não está passando na batalha. Tem que passar llorar, tem que se alejari, pero nenhum não saco de não coração não está llorando. Tem outro, tem minha boda perde não, bom mira não mais tem igreja. De com não perde a fé em Deus, ou não lubida com não bisa Deus, Senhor, abo te alfarero, abo hasi comigo qual que abo que. Romana tem momento, ora Deus está fazendo conosco, qual que nós abise, qual nós dona Deus permisso, nós bisa Deus, Senhor, atame aqui, hasi lo que boque. Pero toch nós cai abise sei, nós que hasi lo qual que nós mesque. Então, ora Deus está passando, nos dê processo, nós temos de chegar no altar e dizer, Senhor, me dá corda para avisar-me, bota hasi lo qual que boque, me dá corda a mim avisar-me, sim, Senhor, dá-lhe. Nós temos de chegar aqui não, tu bisa Deus, Senhor, está hasi dolo misa, pero me queta lo qual que avisar-me comita. Se avisar-me tu guerreira, me queta é guerreira. Me tenho que passar processos, me tá passando. Me tenho que passar lastra, me tá passando lastra. Me tenho que passar chorar, me tá passando chorar. Pero Senhor, assim é guerreira com a boca para mim. Nós tá passa processo na timbia, com nós tá lúbida, com nós mês avisa Deus passar-me de um processo.
Senhor, está passando de candela. Tivemos que passar de candela com nós no mês, não está compreendendo, nós sentimos que nós estamos morrer. Tivemos que sentir que nós estamos rogando. Tivemos que querer que não tem nenhum gente que te mira nós. Pero Deus sempre te mira nós. Solamente está bezig formando-nos de novo. Posso Deus subir nesse momento e nós estamos fracassando. Deus não quer para nenhum de sua não fracassar. Posso Deus tem plano com cada de nós. Pero para o plano para chegar, caminho de Deus quer e abo por cabo de raça, local que Deus quer cubo, meu irmão, nós temos que passar o processo. Nós temos que passar o processo de acordar que o processo de Deus está queda Deus. Deus nunca te larga nos los. Ando asa den o processo obedecer a Deus. Até nós den processo a nós não sabemos mais que é o stem de Deus. Nós não sabemos que é a presença de Deus. Nós não sabemos que hora Deus está papia, que hora o demônio está papia, que hora nós mesmos está papia. Passou roupa bia nós que do na demônio, mas nós temos crédito. Ja, lugar tá nós mesmos a escolher de fazer algo que não está agradável para Deus. Nós mesmos a escolher de fazer algo que não está dentro do plano de Deus. Então, Deus tem que voltar para nós vir cair back dentro do seu plano. E o processo está duro. Passou, se Deus avisa, me eu para aqui na botacana street, a nós que vai voltar assim aqui, vai dar um tique mais, a também vai outra banda, pero aí na minha mesa. Ando ora nós ia caminho aqui, nós está caro com a rata, pero aí na Deus mandame. Aí Senhor, perdicom. Pero Padre, processo aqui. A outro ponto do mês, como vai chegar dentro do processo? Sem saco, o processo mesmo está sendo duro. O processo está simplesmente assim, Senhor. Ai, está se dolor, sim, Padre. Me diz, cana, ai, me não pode cana, me sigue. Senhor, como tem que lastra mês, me dá lastra. Nós temos que começar para quieto na local que nós temos a Deus e local que nós mesmos está assim. Ou nós vemos Deus, Senhor, abote alfarero, sempre vai nós ver que agora há um processo que está bezig de formar-nos. Forma-nos como persona, forma-nos caráter, forma-nos coração, forma-nos maneira de pensar. Meu irmão, também nós temos coisas no nosso coração, ou também nós mesmos não sabemos. Pero nós passa de processo aqui, que o alfarero está bezig, o trabalhador de pote de clay, está mansa e clay a trobe, te nós vamos realizar que o repa está tempare coisas que ainda não se deal com ele. Também vamos deal com gente, por não que nem mira gente. Também eu tenho que deal com gente, por não que mira nem gente, mas nós precisamos nem pintar. Meu irmão, começa a orar a Deus, pontreta como tenho que assento. Mas se Deus mandar você ser a pessoa, então Deus que cambia algo de abo, não de a pessoa. A pessoa também despe. Mas o que nós passa de um processo assim que nós pensamos, sim, Senhor, anto quem desse me dolor, anto mira me exclama na abo, mas não se exclama, ué. Ao em plaats nós exclama para nós, a também exclama para outro. Encontrando Deus não cambia a pessoa que é seu caráter, cambia a pessoa que é seu coração, cambia a pessoa que é sua maneira de papia. Sorry, meu irmão, não está falta. Ou nós chega a exclamar, nós pensamos assim, Senhor, me tendo-lo, pero agora que cambia a minha maneira de pensar, cambia a minha maneira de mirar e coisas, cambia meu caráter, para agora me tenho que chegar a ser que a pessoa que me saca com papia, me saca com acto, me saca com raci. Ando para agora a pessoa mira a mim e não mira a mim, não, e mira abo através de mim. Para agora me chega papia, me papia com amor, porque se você quer papia, então grite, mas tu caminha naquela sala. Tem momento que a pessoa não tem mais arriba mundo aqui. Como tu vai pedir perdão-me? Romano, tem não sei se chega a ser que ainda quase abo danho, pero abo tem que pedir perdão. Não é fácil. Pero foi hora de Deus bisa para assim,
nos obediencia. Paso ora nos obedecer Dios nos hace. Te paso Dios que hisa nos manda a un otro nivel. Te paso sobre Dios também está formando o carácter que você tem, que você está não me baja a cabeça para nenhum gente. Não me pedir perdão a nenhum gente, você está não assim me daño. Ora abo chega bisa você meu irmão. Perdona-me. Para tudo o qual começa consciente e inconscientemente. O carácter switch, o carácter cambia. Paso a você de chegar ser com gente, aunque que você a mim assim nada, pero Senhora manda-me me obedecer. Então, ora você sei, carácter te cambia, pensamento te cambia, coração te cambia. E falta de perdão em temas. Paso já Senhor e dava cultura perdão por ti. Se você falta amor, tem a Deus te bisa não vai dar tal e tal de amor. Agora você pondrá Deus para Senhor com. Senhor que cambia cada de nos carácter, cada de nos coração, e nele com o qual é tem para nós. Se nós temos falta de perdão, falta de amor, nós temos rancor de nosso coração, tudo que é Deus que saca fora. Para llenar nos com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não tem nada que poderia estar com de Deus. E ora nos permite Deus de moldear o coração, moldear o carácter, moldear nós mesmos como pessoa. Nós temos que passar esse processo aqui. Mesmo coisas que eu clamo, imaginar-me, que se eu clamo aqui por a papia, logo cada vez ai, ui, é Senhor, ai. Você palavra de bisami que cada vez que o pote que ela traz fracassar, estava atrás outro pote que é mesmo clay. De hora e queda satisfeito com ele. De hora que queda satisfeito com ele. Que se ela começa a moldear, está fina assim aqui, não, banda para outro vez. Vou moldear ele. Fazer bol de clay para bol pôr back, para bol começar. A ela sai hanche, não, atrobe um pouco. Meu irmão está sendo Deus assim conosco também. Mesmo coisas que está assim que clay está sendo conosco também. Cada vez que mira é meio, bota baiando robês, não que para fracassar. É da bola que nos moldeia nós. É não te quebra nós, mas te moldeia nós. Porque nós temos a tendência de dizer, sim, Senhor, te quebrar para formar-me de novo. Deus não te quebrar para formar-me de novo. Deus te diz somente moldear-me para formar-me de novo. Te sei Deus está assim. Te sei Deus está assim, simplesmente. Pero nós estamos claros que visa Deus, com e tem que moldear nós, com nós que vira. A Deus a criar para ter pote medio ancho, minsa. A homem te mira, não, pero mi pastor pode ter pote largo, fino, assim aqui. Não, pero mi que me está ser mi pastor. Pastor, por nome se me asegurou. A nós que tá maneira nos pastor. Então falta de Angela, coisa que nos pastor também tem. Pero não importa a maneira, pastor. Me não importa exatamente maneira meu pastor. Pastor, Deus cria nos tur para o único ribe mundo aqui. E nos tur tem nos mes tarefa na ribe mundo aqui. Deus chama nos cada para fazer algo diferente, pero toch é mesmo coisa. Solamente estamos de cada de nós de uma maneira diferente. Me vai Angela de tal maneira meu pastor se me não sabe que batalha meu pastor a passar dentro. Se me não sabe quanto meu pastor porta a hora. Se me não sabe quanto porta meu pastor para passar processo. A homem diz assim, não, mas que estava nem pastor. Me que estava nem pastor. A o processo está passa. A outra, pastor, ora para mim, pastor. Me impor. Pero onde manda o pastor bota taqueta. Onde processo do pastor bota taquetim. A bota me rumang. Não, pero rumang subir tu musam. Bom. Está lleno de Espírito Santo. A tal de ponto de Deus, o Senhor, assim maneira, irmã, quem. A tal, passando o processo. De rumang, passou meu família, rumang, subida está bom. Quando sabe que rumang a passa de dia. Quando sabe quanto rumang que é hora.
Bueno, sa quanto irmão exclama. Quanto le llega al altar, riba su rodilla, exclamando a Dios, besando a Dios, Señor, me no por más, Señor, me está jugando, Señor, me está muriendo. Tu gente que está, maneira Deus bisa patar, pero hay gente que passa processo. Tu gente que para, caminho de Deus, avisa não se para, pero não que passa processo. Vai a profecia assim, botou pastor, vai agora chama para pastor, a boba que para, riba púlpito, bom que passa processo. Não está fácil, minha irmã. Não está fácil. Passa uma batalha, prova, processo. Cada de nós aqui tem saco, não está fácil. Mas não tem sumbo, está passando de maneira nada. Antes de botar de outro, com de verdade, pode querer com Miami tem mais. Mas nós temos que dar conta que agora nós estamos passando cada processo, estamos passando de Deus, talvez está moldeando nós, para cambiar nosso caráter. O caráter bio que você tem, ora ainda mirava agora aqui, nada nem reconheceu mais. O coração que você tem antes, você mesmo não reconhece o coração de bom. Por isso Deus moldeia, cambia, llene, que tudo o qual você tem. Agora que não corre, não corre, mas conta tem não. Laga nós de nosso processo, ou nós bisa Deus, abota é alfarero, abo sinta na bovil, nós de verdade, laga Deus sinta na suil. E não é momento quando Deus se sinta na suil, nós que forma nós mesmos. Tá pensei, minha irmã, cada vez nós passa processo. Pois nós temos a Deus A, mas nós queremos B e T, Z. Então, cada vez que nós miramos, quando nós pega, não, Senhor, faz o que você quer. Mas toch tem que ser a trobe. Nós voltamos a fazer o que nós queremos. Nós temos que começar de bisa a Deus e largar a Deus. Fazer seu trabalho. Passa nosso processo. Tem processo, bota papia. Tem processo, não tem com papia. Me também me assim, passando o processo. Me assim, que tem processo, me papia, tem processo, me não me papia. Mas já, sabe se nós temos, para nós torcinha. Para Deus, assim, nós consciente de lo qual Ele está fazendo conosco. Mas se nós estamos inconsciente, daqui que Deus para fazer. Nunca nós não vai ver ante para a glória e honra de Deus. Mas nós vai ver não para mim mesmo, está duro de mim mesmo, está a mim assim. E hasta de processo não que nós obedecer o tempo de Deus. Não lá nós que está rende não, que está a maneira de Deus, a vezes nós me está, mas nós não que passa processo. Ora Deus bisa nós vai para pecutar rende, anche bom que me rele, não, pero o Senhor me está assim. Meu irmão, o processo está dura e dura. Se ainda consigo bisa bom Senhor, me está vira assim, já e não Deus cambia algo de bom. Já em nana vai obedecer e o processo não tem nada dura assim na largo. Lá nós começamos para que tu que ora nos canta certa adoração não. Nós estamos dando Deus todo acesso que tem. Nós estamos bezig a reconhecer que tem algo de nós que tem que cambiar. Nós estamos bezig a reconhecer que nós como pessoa tem que cambiar. E está pensando nós estamos dizendo, Senhor, abo cambiar-me, abo transformar-me, abo criar em mim coração novo e fiel. Llenar do Espírito Santo lo que me está ángela. Quanto bem nós canta cantiga aqui, minha irmã? Pero quanto bem nós estamos conscientes de lo qual que nós está cantando. Lo qual que nós está adorando nos Deus com ele. Por isso nós temos que adorar, Senhor, e cantiga aqui. Antes depois assim, man chega. Que Deus começa com o coração. Deus começa com a inteira vida. Nós estamos compreendendo. Mas o mundo acorda que me adorar que cantica já. Sim, é cantica mesmo.
Nós vivíamos que para que na local que nós ora só, pero nós adoração também tem oração a Deus. Dus laga nós com essa para que tu oramos bisa Deus, Senhor, abo tuma minha vida, abo governar, den minha vida, abo hasi kumi, lo que abo que hasi, conosco donando Deus todo acesso que tem no mundo que para hasi conosco, lo que nos quer para Deus hasi conosco para nos llegar, caminho Deus quer para nos llegar. E mais ainda, lá nos queda recordar que tem processo também. Prometo que nos chega em nada. Ante o processo porta suave, o processo porta duro. Pero quando o processo cada vez chega a cerca, é só que avisa a também que hace lo que você. E cor dele é dizer, Senhor, me sa que também avisa, pero me sa também quanto dolor me tem tu talvez me tem vindo cerca bom. Me tem vindo na abertura e dolor que me tem. Me tem vindo na abertura e tristeza que me tem. Senhor, me está papiando com você, me quer para cambiar, me sim, essa é a verdade. Pero Senhor, ajuda-me também, porque eu não posso passar o processo que me sou. Então assim, Senhor, dá-nos cada Espírito Santo, para assim, cada vez que nós estamos em processo, nos diz que recordar, e tudo que nos sente, nos vai back cerca de Deus. Então assim, só nos podemos tudo que dentro sua mão. Mas no momento que nós vimos assim, Senhor, assim, nós estamos passando o processo, nós vamos orar, já nós vamos começar a fazer o local que nós mesmos queremos. Mas já nós não temos o Espírito Santo, mas papiando que nós visando, nós não assim tal, assim sina, assim kiko. A mensagem não está mais largo, solamente me quero compartilhar com o meu irmão. Lá nós começamos a obedecer a Deus. Então, as nós passamos o processo que nós visamos a Deus. A outra traído de pote, então nós está eclei, nos compreender. Que de verdade está formando-nos para ser a pessoa que é abisa nos necessita. Para ser a pessoa que é amando-nos para estar no mundo aqui. E para assim, nós podemos agradecer, assim nós podemos glorificar de tudo o qual nós fazemos. Assim nós podemos honrar de tudo o qual nós fazemos. Papia, e cada vez que a gente mira nós, não mira nós que eu não que Deus está mirando nós com ele. Não maneira não a conhecer nós, não maneira não a amiga de mira nós, não é pessoa que está prometer, mas é pessoa que está a ver que para dar a Deus full acesso para fazer o qual ele quer fazer. Amém. Esse é isso que eu quero compartilhar com cada de meus irmãos. Aleluya. Dios Dios un fuerte aplauso, amén. Geef God een groot klappen voor amen. Dios te bendiga a nuestra hermana Gershonella. God zegen onze zuster Gershonella. Punto como a que te hang de mi espíritu, de mi mente. Een punt wat in mijn geest, in mijn gedachten is blijven hangen. Sa caminda, Bijbel de Bisa. Is waar de Bijbel zegt. Que el alfarero usa el mesmo clay. Dat de pottenbakker dezelfde klei gebruikt. Que me ena que tiene na cabeça. Dus de mensen die in hun hoofd hebben. Ona vez da formado. Dat wanneer ze bezig is met jou te vormen. Quando bem não sei que bisa, botou outro intento. Botou outro intento. Hoe vaak hebben we wel niet gezegd, zet dan maar iemand anders. Bijbel de Bisa. De Bijbel zegt. Eta usa. Hij gebruikt. El mesmo clay. Dezelfde klei. Que me não te interessa. Dus hij is niet geïnteresseerd om iemand anders te gebruiken. Hij is niet geïnteresseerd om een ander type klei te gebruiken. Hij wil die klei gebruiken. Dus God wil jou gebruiken. Hij wil mij veranderen. En ook al is deze klei af en toe een beetje hard. Of donker, of wit. Het is die klei die hij wil te gebruiken. Dus er is geen ontsnappen aan.
Que me tem cuenta me son copa malo para Dios cambie. Dus het is niet van, oh laat me iets expres doen zodat God het klei verandert. Pero man, eta ko yung mandao ba beka snegi. Hij pakt je, hij stuurt je weer terug naar beneden Bravo di novo. en hij vormt je weer opnieuw. Antes de pisa, manera que se la pisa. En hij zegt, zoals Gersnella De zei, ora queda contento com ele. totdat hij blij ermee Você is. ainda não começa a pensar, Deus sabe quando como tá fácil, você vai pedir que tá nesse tempo. Weet je, terwijl ik daar zat, dacht ik, misschien zijn er dingen die ik doorheen ben gegaan, is omdat ik vroeg om te zijn zoals die en die persoon. Até quando tu paga tiro hoje, verdade? Het zijn inderdaad dingen waar je aan moet denken. Você ouve bem, você tem essa mensagem não, pero tu ora anda bem lá de trove, você pode colocar trove esse on. Soms luister je naar bepaalde boodschappen en soms komt er weer terug en denk je, oh ja. Sempre matende que ora bo pedir você tal coisa, tu vai entender paquete. Altijd heb ik gehoord dat als je vraagt om iets te zijn, dan krijg je het hele pakket. Pero a me tá pensando, vou colocar trove. Maar daarnet dacht ik weer van, jeetje. Caramba. Meu irmão, mas é que pediu outra informação, o Senhor. Mijn zuster, ik heb een keer toen ik Omdat jonger ik was maar gevraagd, Jessica, toen Senhor, ik que om tá 15 was, Heer, Juan Carlos. ik wil zijn zoals Juan Carlos. En toen ik zijn getuigenis hoorde, dacht ik, misschien zijn er dingen waar ik doorheen ga, dezelfde dingen die Juan Carlos doorheen moest gaan. Heer, ik zei, Heer, ik wil zijn zoals Randy, evangelista Randy. Weet je door hoeveel dingen deze man is gegaan met broers en zussen? En er zijn nog meer predikers. Heer, en ik wil profetiseren zoals die man. Stop daarmee, wees niet zoals een ander. En zeg, Heer, maak mij zoals jij wilt. En die aanbidding, dat is mooi. Creëer in mijn zijn. En nu hij wil het creëren, maar jij wilt het niet toelaten. Weet je wat betekent creëren? Maak. Senhor, traga. Heer, maak in mij een nieuw hart. Dus hij moet het hart nieuw gaan maken. Bom dizer, Senhor, cambia mi coração. No, papi, se crea uno. Je hebt niet tegen hem gezegd, verander mijn hart. Je hebt gezegd tegen hem, creëer een hart. Dus met het hart wat daarin is, die moet eruit. Zodat het pijn doet. Zodat hij een nieuwe kan creëren. Een nieuwe kan maken. Want hij kan niet iets nieuws creëren met het oude hart. Het hart moet gebroken worden. Op een of andere manier. Of door verraad. Of door leugens. Of door wat het ook is. Dat hart moet gebroken worden. Zodat God een nieuwe voor jou kan maken. Soms moet God onze klei maken zonder gevoelens. Dus het maakt niet uit de klei hoe vaak de pottenbakker omlaag gaat en weer opnieuw. Het voelt niks. Het voelt niks. En weet je, die groot. Ja, ik kan me voorstellen op wat voor machines dat maken. En soms die vat die je hebt. Misschien wordt de klei een beetje te slap. Wordt de klei een beetje slap doordat je de hoogte ingaat ermee. Je kan niet naar een volgende level gaan. Met dezelfde pot. Je kan niet willen dat de mango plant groeit in dezelfde pot. Dus je laat die mangoboom in zo'n kleine pot. En je zegt, Heer, maar ik wil dat het zo'n grote boom wordt. En je vast. En je bidt. Nachtwaak. En de retret zodat de boom groot wordt. Maar je laat het in zo'n kleine pot. Stel je voor. Ik aan het bidden, Heer. Maak je volk groot.
Breng zielen hier. Pero porque sale foi homem. Maar je wilt niet uit Ommen. Então, palimango de pote. Het is een mangoboom in een kleine pot. A o que baqueiro, ora você que palimango foi de pote. En wat dacht je als je die mangoboom uit die pot haalt? Que o tamanho é para virar grande. Dat het morgen zo groot wordt? E tem seu processo. Het heeft zijn proces. E tem seu processo. Het heeft zijn proces. Que mano, tá passando para cambiar pote. Dus het is omdat je de pot hebt veranderd. Tá passando Deus a criar coração novo de Het is omdat God een nieuw hart heeft gecreëerd in jou. É quando tá começando a smooth. Dat de dingen zachtjes gaan, rustig gaan. E tem processo para coração novo. Het heeft een proces voor het nieuwe hart. Tava toa com série. Ik keek naar een serie Caminha nanga as transplante de coração. waar ze een harttransplantatie hebben gedaan. Então, a pessoa pode receber coração, hein? En het proces om dat hart te kunnen ontvangen, Segundo ele explica, então, hoe de serie het uitlegt, hoe ze het uitleggen, ik weet niet of het echt zo is. pero a pessoa vai acostumar que coração, hein? De persoon moest wennen aan dat hart. Assim, tá? É até coisa. Sim, que é curva para o é coração. Dus het lichaam kan het hart ook afstoten. Que meu bebê Deus está querendo coração de nós que é. Dus heel vaak creëert God een nieuw hart in ons en wij willen het afstoten. O bebê é que cria way para nós, pero nós está afstoten way. Heel vaak wil hij een weg creëren voor ons, maar wij stoten het af. O povo de Israel não me dura 40 anos. Het volk van Israël hoefde geen 40 jaar te duren. Ora wat foi na sali? Als je kijkt van waar ze weg zijn gegaan en om aan te komen waar ze moesten komen. Het is van daar naar daar. Ze waren aan deze kant en ze moesten gewoon de Jordaan oversteken. Klaar. Je zegen is alleen maar oversteken. Maar je gaat de andere kant. Ze gingen de andere kant 40 jaar. 40 jaar. Totdat wij niet zeggen, Heer. Heer, doe zoals u wilt. Gaat er niets veranderen. Gaat er niets veranderen. Afgelopen woensdag in de studie. Heer, doe maar zoals u wilt. Zoals ik wil, gaat het niet. Zoals ik dacht, gaat het niet. Zoals ik het heb geprobeerd, gaat het niet. Zoals we me hebben geadviseerd, gaat het niet. Hasil ook heel bekend. Ja toch? Want je blijft proberen. Proberen. Geld uitgeven. Je doet dit. Word ziek. Niets verandert. Doe maar zoals je wil dan. Ja toch? Maar heel vaak wil God niet dat we helemaal daar komen. Mijn broeder en zuster, hoe wil je tot je zegen komen? Wil je normaal tot je zegen komen? Of wil je... Hallo? Processo. Mijn broeder en zuster, wat is aan de hand? Het proces. God wil dat je ziek wordt, zodat je wordt gezegend. Nee. Hij wil dat je aankomt. In gezondheid, vol van leven. Zodat je kan zeggen, hier ben ik. Kijk wat God heeft gedaan. Want hoe je het ook omdraait of wentelt, kom je toch waar God wilt. Vergeet dat nooit meer. Hoeveel rondjes je ook doet. En al die rondjes die je hebt gemaakt. Kom je toch precies. Als je naar Rotterdam gaat en je hebt Beverwaard en je hebt Feyenoordstadion. Je hebt allemaal rotondes. Ik ging vroeg weg en ik kwam toch laat, want ik bleef maar zo.
Op een gegeven moment raakte ik moe. Passou me de uma bom. Want ik dacht, oké, Me no potadura meia hora. ik kan niet een half uur doen. Mirando é mesmo brug. Terwijl ik dezelfde brug É zie, mesmo borde. dezelfde Então borden. cada vez, se comer uma 30, antes diferente, toch? En elke keer denk ik dat ik toch een andere straat in ben gegaan. Que mais bebia botar queira botar 30 outro anjo lá de mesmo antes 30 euro. En heel vaak denk ik dat je een andere straat in bent gegaan, maar je blijft nog steeds in dezelfde straat draaien. Ou queira botar 40 anos, vai passar e engordar, botar Israel que tu vai. Wanneer je denkt dat je al 40 jaar Wat denk je, ronddraait toch en bij? dat je al verder moest, maar je bent nog steeds in Jeruzalem. Sai Holanda aqui, botar corre. Zoals Nederland, je blijft rijden. Ou queira passar e Holanda. Wanneer je denkt dat je nog uit Nederland bent gegaan, ben je nog steeds in Nederland. Hallo. Botar corre 5 horas, ou queira passar e Holanda, botar Je rijdt 5 uur en je denkt ik ben uit Nederland en je bent nog steeds in Nederland. Ja, 6 horas de Amsterdam aqui, tu caminho 1 hora e meia te corre aqui. 6 uur in Amsterdam. Bara. Anto que passa, Deus não quer para nós fazer omweg nem. En God wil dat wij die omwegen eens nemen. Omwegen nemen. Omweg kost tijd, Omweg kost tijd. Dar vuelta kosta tempo. energie, Energie. gezondheid. Salut. Tudo com nós. Al die dingen. Omweg. Een omweg. Bota para tempo. Je verliest tijd. Deus quer você fazer bendição em 10 anos. God wil dat je 10 jaar van je zegen geniet. Babira 5 anos. Je hebt 5 jaar Já vai para rondgedraaid. 5 anos bendição, Dus je cara. bent al 5 jaar van zegening kwijt. Bara rebeldia para 3 mais. Je hebt gerebelleerd, dus je bent nog 3 Que a kwijt. minha filha acabou Deus ia cumprir. Dus uiteindelijk God is nagekomen. Mas a 2 anos vai chance de frutar. Maar je hebt 2 jaar kunnen genieten. Estamos agora indo baco pension. Weet je wanneer mensen met pensioen gaan? Deus faz nós tudo. God spaart ons allemaal. Bota baco pension, você tá disfrutar, porque disfrutar. En je gaat met pensioen, want je wilt genieten. Se foi. Se foi. En je bent weg. Pero Deus não quer para nós ir não. Maar God wil niet dat we daar komen. Deus quer para baco pension. God wil dat je met pensioen gaat Ando disfrutar. en geniet. Pero como desfrutar? Maar hoe kan ik genieten? Like é formar uma né é que. Door hem mij te laten vormen zoals hij dat wil. Irmã, é nota douche. Het is niet heerlijk. Nem me bom, que me diz você. Luister goed wat ik jullie zeg. É nota douche. Het is niet heerlijk, Pero é necessário. maar het is nodig. É necessário. Het is nodig. Amiga, diz a Deus, Senhor, se está sendo aqui, irmã, Ik heb wel eens tegen God gezegd, als het zo is, laat het dan maar. Aqui não, não. Laat het maar. Se tanto luta assim aqui. Zoveel strijd. Tanto batalha assim. Zoveel strijd. Nee, hoeft É, kon je niet. nog maar gewoon rusten. Laat het maar gewoon rustig wat het is. Sim, cara, rustig gewoon. Kap maar gewoon rustig. Pero te klei que usa. Maar het is deze klei die hij wilt gebruiken. Te klei que usa. Dit is de klei die hij wilt Mulher gebruiken. de bacai botar abo Deus que usa. Uiteindelijk, spring hoog of laag, God wil jou gebruiken. Pedi uma de botar abo Deus que usa. Zeg tegen degene naast u, God wil jou gebruiken. Você tá abo. Het is jou die God wil gebruiken. Abo Deus que usa. God wil jou gebruiken. É klei Deus que forma. Die klei wil God vormen. É klei Deus que forma. Die klei wil God vormen. Assim como assim. Doe zo met je hand. Te klei dan aqui. Eu não douche, meu irmão. Começa Het is a niet- zo, que ni pe ela sinto. Het is niet heerlijk als ik alleen maar knijp, dan heeft hij het gevoeld. Ani minha mama assim, mas ela grita mais duro, minha mãe tá mata. Zoals mijn moeder, als je alleen maar zo doet, dan schreeuwt ze alsof je haar dood hebt gemaakt. Zo tá, né? Eu trocar me com isso. Bota comandar, pero tá necessário, meu irmão. Begrijpt u mij? Het is nodig. É tá necessário. Het is nodig. Cada vez que você sai for de processo, Elke keer als je een proces uitgaat, botar para het was muito waard. dan merk je dat het de moeite waard was. Sim. Passou a vida mais forte, Want je bent krachtiger a geworden, vida mais sabi. je bent wijzer geworden, O fé aumentar. je geloof is O vermeerderd, tem mais doorzetvermogen. je hebt meer doorzettingsvermogen. É tá necessário. Het is nodig. Weet je que mais tempo voor die was nou? Ik neem geen tijd meer van jullie. Nós vamos um break comercial We gaan voor een commerciële break e Jesus está back. en we zijn zo weer Nós terug. estamos com pausa. We gaan even met pauze. O irmão não está live, nós começar back. Degenen die live zijn, we beginnen weer Ongeveer metade 3. om ongeveer 2:30. Vou tirar cabeça.
Dus je kan even slapen. Goeie forza. Hallo, losje de bon. Half 4. Half 4 kappa? Oh, half 4. Oh. Zie je, man. Half 4 nog steeds back, amen. Voor degenen die live meekijken, rond 3:30 zijn we weer terug. Dus als je even wil slapen, dan kan je dat even doen.